ko le beke mahu whanga ngai whatap ko tau piu to tau whakea tu me he whaneni. Ka tama ke whahokata e polokalama ma ke koe ni, me koe e polokalama koe ni, koe e polokalama whelawhoaki. Ai koe e polokalama whelawhoaki koe ni, uka ingata i hene lele atu pe i he e tau le tio e whaema walwhitu poine ni ma. Ka utoi tuku atu whoki i he tau pēsi Facebook, ai Broadcom FM Broadcasting. Pe hange pe koe ana e whatanoa kia ia mili e lau ane na iange ko hi ko e tonaki ko ia o wike ni ko aho tolu ia o me ko e aho whawapure anga ia o e tawataina ko ia ai ongongo. O ta tawa i bea pe ko e ongongo he televisione, pe ko le tio, pe ko e mitia whakasosiale, pe ko e hape ngai ta whaaki ko ia ka ko e aho ia ku tōtono ai, ko e aho tolu ko ia me o e tau ko toa pepe he tau ni o ku tōtono i aho tonaki. Ka ko hika ne hoko ko ia i e whaosinga wike o ku iai lewe ngai polokalama o ku lele hoko hoko kawa e polokalama koe ni o e whelawhoaki pia o ku maho inga lewe ki tuku mai ho mō ngahi whakakaukau. Ai ko e ka venga ko ia o e tau ni o whelawe i hanga tonu ia pia mo e whatongia mahu inga mo loto toa ko ia o e malae o e whaiongongo i e taimta tau ko e haa e ngahi pole mahu inga ko ia o wheanghangai mai kau whai o ngongo, tau te whito i he mea ngā aue whaka interneti o ku iloa whanau no be ko e AI, be ko na ui whaloloa ko e artificial intelligence. Ko mea ngā aue ko ni o ku hau ia ke ni hange o whakahoko ai ngāhi ngā aue, ka pau o ku ke whia hoko ko ia ko e whale i whakatoke tā. O ku lava pe he mea ngā aue ko ni i he kompiuta pe mo interneti, ke ne hanga pe eia o tuku mai ko eni ko e ko toke tā me li e lau eni, tene o atu ai whakamatala ko i ko e ni, pe aku lea mai pe i e leo pe ko me li e lau, pe mo i whotunga pe ko me li e lau, ai ne tā noa mai ana ia, i e toko taha toke tā ia. Tū ke hanga kau toke tā mo o ni, kau pehea o no whiri o e ngāue ko e ni. Ka kehe i he proklama ko e ni, te mau kau whataha tuai pe mo e pūre ko ia o e tweet, aia ko e proklama ia, pe ko e kau taha ia o nau tokangai kina, ai whetu utaki malu ko ia i he ngaue ake o interneti, ko selu kau waka ai pule lahi ko ia. Pe wak te mau kau whatahaini pe mo e whaiongongo ko ia ai le tio mo e televisione ABC ko e a Australia i tongani ko Marian Kupu. Iai whainga mali ana iange kau mai sekretari ko ia o e kau taha whaiongongo ko ia atonga pe ko e Matt ko tarita kefu kau maafo ki e whinemoto ani pe pehe ki a Meli e lau. Ke tukot pe ngahi whakaukau o whlawei pe mo te whito ko ia o e kaweinga ko ia o e tauni. I he taimta tau, a ngahi pōre ko ia, ke tau ataina o e o ngongo, ko e totonu ko e o ngongo, ko e mooni e o ngongo, ko e ngahi mea ko le vei ai, a ngahi mea ke ko ia. Pea gaipe mai whainga mali e ko i ke tuku at ke o maha mo ngahi whehui. Ko lawe i whoko ko e proklama tatau moeni, i he uike ko tau situ a me iai, na iai e tokanga mai whlawe i koe pa mana tula ko ia o e AI. Kai kehe ko e kau whai polokalama o ku nau hu taha mai pe, kai te kehe ki kamata to a Saslavaka. Wala pito ke talina ko e me mawingan hange ko tano ko ke tato ko e whakamata ki e whanongia ko ia o e whai o ngongo pa ko e hau ko ni hange ko kawenga o e tauni ko tau ko haa ko ia ko e kau mai ko ia AI, ko artificial intelligence. Ngi ko ke mena ke tano ke ko tau kau whataha i mamani ko tau watungia ke whakahoko. Ai ngahi mea ko ia oku hoko i te tonu mo moni ki kakai o ngā whanongo pe ngā mea mai he televisione. Whanongo he retio pe alau he nusupa. Ka koe hau huma kai ai mea po au koe ni he taimini ko hau fuke a saini si. Kono toi ue sia tu o ua lahi tahani o e whaiongongo i mamani. Lai ora kua sia lahi e huma i koe ia ai media wa sosiare. Ai ni kua tāpuni ngai no sepa lahi au bito i mamani ku lampe ko lau o telefoni e ngongo. Te lau ho kompiuta. Pe tāpuni e konga lahi au bito ngai no sepa koe ia i mamani. Ko hono wai ni koe huma i koe ia artificial intelligence o kulawa be e ai be koe misin koe ia o whau ai o ngongo. Peo koe ki tamate i le wa ai nuspe ba
ka ko ni ko tamate ka fo ngo lava be ai ko si lahi en sabata mini le vo pulusi isleri e mahina ko o si ai rak newspaper ko ia ko pulusi ai e ko no pa ho de be programa que ai pelo mi ato pene pulusi en newspaper fa o ngo fa le out mo o me ko to ave pulusi to fa ka ko mo ho ha ko samane ko le mo newspaper da pe ta min when go a meta min ngi ko la ko ia ni nai ko la ko por kala ma ia ngai misin ko ni ia ona wa be ko re o be o mai ai be ha foto ngai ya me ke tata mo ko o mai ko ya na wa ko ta min pa ko re vai fia i ta 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 tu ke yang en ka mo ke ngo ku nga wa ke ngai fo no ai ke va ke na tu aki loi ko en tu aki ha u ko propaganda ai be ko lu sia ta min na wa ke ta min ko nga sa ina na tu aki o fa ba mo me ta wa ka ko alu ko ya porque tanto é que o seu coi que carro está ficando aqui o toconi eu tava que tava com o pai ngo e toconi mai e me o vale pe ku humo fu e ai o fra malahia que tu toni mai ngai que espego ia e fra ko o ha ko i tava ko ba no fo mana ka tau fo mana pe da dolo tau fa tungia ni o tau fe pak ngai para vale malahia bi te ta ko no to ki ya du da ro tanga fe ngai me para vale matamini kau tau ki whai pa tau whatongia. Kono tuku atu. Ai ngō. Ko inga ko mau inga i he whalawe inga tonu ia pia mo inga hi whatongia ko ia o e whai o ngongo. Kau te whake e si aus mai mea mau inga e taha o whalawe i whoki pia mo e tokanga ko ia ko e ha ene aonga. O hao nei mea ngāwe ko e ni ko mea ngāwe ko aonga ke tau ngāwe ko tali ke ia mea ngāwe aonga au pito nia. Ko e tokonia ke whatongia ko ia o e whai o ngongo. Pea o e bea ke whamawhola me ngai mea ko toa o kumatu aki aonga. Ko e ngahi wheitu ke ngai kau taha whamawhola lea. Ka wai whakenau kau whai o ngongo ku e ngai wheitu ko toa pe. Ko hiri whakne anga mai ni aki. Ya mea ko koe tongani o whalau mai e kau whai o ngongo me to preanga. Me BBC, me Britania pe ko hai ni tonga i mai wheitu e Pasifiki. Hangi koe le teo Australia, le teo New Zealand, wai pe e nau tō taha whaiangonga, porque nau correspondent i he wheitu, whaka regional. Ko e taimini o ku aloe ke te whakaiki ki ange o whakawhanua pe. I tonga ni whako e whaiangonga ai le teo ABC ko ia a Australia, me televisione Australia, ko Marian Kupu, o kune lolotonga i he whakataha e wheitu, o ka koe whaunga longa ki koe IA mo internet mo ngai mea kotoa, o ku mobile hape mea kotoa e Marian ke ki tokoni mai e? Malo pito e Catalina pe hange ko ia ko e whakatapu kai ata atu ke o atoa ngahi whamatala ke tau aki ko ia me ka veinga ko i o kui ko ia ko e IA. Tau pehepe ko e mahalo ko e whamatala mahino pe ke IA kono whakakompita i ko ia ngahi whamatala o e sia i ko ia ai tawha aki ko in ke whai o ngongo. Te o atu pe ai ki fo i lea e taha ke whahoko ungahi au pito e ngahi we sia ia AI pe ko e ngahi ngā ue whakakompita ki he ngā ue ko ia o tau whakahoko. Ka tuku ange ke o atu o ke ai fo i lea o ku whakahingoa ia he kau matau ko ni e malai whai ngongo ai wesia ko ni ai o kau e fo lea ko deep fake pe ko e loloto ko ia o e loi pe ko e mea ko ke mo oni ai ko deep fakes o ku kau ai ki hono ki he video mai audio o ikai ke mo oni pe ko false video and audio te whatata atu aki eni i ai he tai nini i mama lahi o ko tuipe o uskamata ko fatonga uskamata asitongani ka mama lahi o naulava pe he ai ia o fa o ha foi video pe ko foi audio o hange pe ia ko toko taha ia na anelea aki pe na ane fai me akoia ko fatu tamake ko ia AI false videos and audios i he taimi ko ia o kuna whahoka AI e ngahi ngā ue ko eni a hono whau e ngahi video me audio o hange pe ia ko toko taha mo oni ia ko taimi o fatu tamake ko AI he whangata ale vai ka kina tolu ko o kuna usio mo whanongo ke nau lava o pai ke hei ai mea ko mo oni me mea ku loi
teu whatata pengo hange ko ia ko teu fili whare area ko e ni kataki ke taimi ko ni huma e ko ni a Trump ki he sea ko e ni o Palestini Amerika. Lahi apito foki ai ngahi mea ngā au e wha teknolosia whanoponia a Amerika. O nau malawa nau tolu ia o aia foi video ia ko Trump o mai ai a enelea no ngahi mea o kune whai o hange pia na whakahoko he Palestini ka hiri ko ia ko whai ngā ue ai ei. Ko ki whatata uruaki a dina te ulawa o atu he tainimi te kau aki moi patu tamaki ko eni ai AI pa whahi ngoa pe ia he kau whaiongongo ko deep fakes pe ko loloto ia o loi he ko malava pe ia ke lomi pe hataha ia ni ene computer AI o hoko e whai video e ka me o dio ia ko ia o hange pe ia na e whakahoko he tō taha mo oni ko ia. Malo Katalina. Malo pito e Mary ne o le waka ke no for my be e line ko e whatongia ko ia o e whaiongongo tau pe ko e ngahi kautahaya i tō preanga ngai pe ko tau i tongani tau whalau i muri ka e lawa pe ke tau ngau e meha wheitu pe ko e tu ko e whatongia ko ia o hoko e whaiongongo ai le te o ma televisione ABC i tongani ko e hane e tokoni ai AI ke ngai whatongia ko ia o ke motolo kau whaiongongo ke ngai kautaha whamawhalalea ko ia i tō preanga mo ato e wheitu pe. Malo apito Katalina o kuia e ngahi lele ia e AI pe a time ta tau pe o ke ai ne ngahi nunu a COVID o hange pe ia ko e tau sio ko ke computer ko e Facebook ko e social media ia i hono lele to pe ai pe ano COVID ko hono lele en Katalina o ko lava pe au fai le ate o ngongo me tongani pe ko vava pe ko hapai pe ko e o aniua o whakafōwia i he mea ngāu e ko e ne kautaha koe ko ngau i kei pe ko ABC. O ka hu tonu atu pe ia ke sistemi ko e ni ABC Australia o auti ai pe ai o Malawa e kakai e Pasifiki o mamata ki ai Malawa e kakai Australia o mamata ki ai ka pehe foki mamani katoa. Ko ngahi lele ia ko e ni AI i e ngau tokoni mai ko e ke e ngāu e pehe ni. Ko tui whapapau Katalina tai toi veiua ka pau na e ko tau tanoa ko ni e tau e wanoa ko hiri hei kai ke Malawa ai polokalama ngau e ko ni ABC o whakangau e i hataha nofo i he ngahi motu ko e Pasifiki o hange ko au o whakahoko ngau e he ko pau ia ke tau fau tau tau he menuoro ko pau ke whau e te ongongo se iwi ha fo i flash pe ko ha fo i tisi whakasio i ha wakapuna whakahekai o alu e o se fo i aho ia nima pato ke au lewa ke wheitu ko e ke au ki ai o whiama koe ke au ki ai ka koe lau tongani whaingo fua au pita ngāwe te fo i whahoko pe te ngāwe i ha wheitu pe i mamani o senja tai pe ki he ABC o auti mai pe he taimi ko ia pa te whakatata ki pe o hange pe ko aneasi ai kai whahoko koe ngāwe aneasi o au ko ia ki he tuapo taim ke he whaka nusila motonga nau kei tali mai pe kai leko te atu pe kono hiki te pe atu ngongo seni atu pe au te vai he pompongin i he letio AM e fa ema ka pe fo ke toenga ko ia ai letio ko ia ABC Australia ko ngai lele ia ai e Katarina. Malo pito Marianne to ai pe whainga mali ana yange mau whoki atu tō ke kapa e to ai pe mea te ke whia mau ke lea mai ai e ke whainga mali e pe. Ke mo pata hoka tu e Mary lau manu pe mo se au se koloto pe ke whamanatu ai laine telefoni. Ko hi ko ha ni ihi te mau tātano atu pe ka kapau o kuia ha ni ihi o nau whia mau e nau tōluia ke o mai ha whehu i ko ia pe o kwa mea o nau mo ua ki ai pe te nau lawa ki ai e ke ngata ai hange ko ia koe kau whai o ngongo e ngai whitu ko ia mo ia hange pe koe mea koe na tau whi mai no aki ai kai aha mea o mo tokanga mai pe o mo iheni pe i kai o ko lawa pe ke mo kau mai pe lea mai me ngai whitu ko ia ua taha wahi waono me malwalu ua taha wahi waono pe he ke fitu no avalu ni mawanoa laine telefoni ko e ua taha wahi waono walu ua taha wahi waono
mo i fitu no walu ni mawanoa pe ka kakai o ku hange o mo ke veve ua ko hana e me ko ni ko AI o e programa fa computer ka to ma me ko ia hange ko tau fanongo o ye pe no lelei pa to ye pe mo ne wesia pe he foki ki ngai me ko ia te tau fitokoni aki ai ka o ku ia fo mo e tokanga la fika ak mo ia wai to tahi la ni telefoni malo lelei malo tau lava male malo lelei iyo malo ngawe fa malo te programa lelei tu mai ki mau whanonga ki ai ka koe me ko ura ki tokanga uia ki ai o foroa be kuno fo whakakau ke mea koe ni ka koe ki mahino ke te au ko ho mo whai o ngongo ko hai mune whakapaanga ho mo whai o ngongo ko hai mune tokoni whakapaanga i ki mo tolu o maulawe ai mau tolu koe mau tangutangutu ata atape ia malo apito e tangata eke aho o fehu e mai ko e whakapaanga ko e maunga e whawhaiangongo ku whakapaanga pe e kautaha ko e oku ngau e kia e tō tā whaiangongo ko tāpe ngai kautaha tu whakiangongo moia i tongani ko e ngai kautaha oku nau ngau e kia i ko nau tolu pe oku nau hanga o whakapaanga ai oku pe kono ai mahino ko tō tā ngau e whaiangongo ko tāpe ia kautaha o kia i ene wahe ai ko ne wahe ko iau te whito pe ia me ngai whatongia o whakahoko e kautaha tautaha ke kumi ene se niti ke malawa ke whakahoko a ke ni ngahi ngawe. Neongo koe o ngongo whakia kono tu whake atu o ki keike to tongi ia tau pehe hange ko whamatala mai o ku ke iho mou apipe pe ko atoi taha pe kui tongani pe kui tu opore anga koe whanongo koe ke leti o ki keike to tongi ia. Kawai e ngahi polokalama koe ni whahoko atu. Kawai pe mo ngahi o ngongo o ku mau tai to tongi pe e kakai e whanua. Neongo koe ngahi polokalama ko pau pe ke to tongi. Aki pe e whonga ngau e ngahi kautaha tautaha hangi ko ngahi whamawholanga tonu tuku atu i he leti o. Koe ngahi whanongonongo koe mo lava mai o ngai aki leti o. Koe ngahi popo aki katoa ngai mea koe o ku tali to tongi koe he ni. Ka koe kotoa o ku whalele aki e kautaha pia kawai pe mo i wahe ko ia ak mautolo e kau whai o ngongo. Malo apito Katarina. Ko malo apito ko malo. Ke ku mau tai mari e ngai rei la. Ka ku ka ki ha mau ka more ki ai. Ka ku mo fitu o sia pe. Malo apito ni. Malo apito fa malo ki tangata iki ko ni pia ko e talia ene fehui pange ko mautolo. O kia mo ngai whehu ia mo tolu na mimi ta tau mo ia koe ni ko tari whanga tonu ai pe e se aus mo meri lau e? Koe au mo ni apito ai ho ha ai tola he pe koe ha wanga pewe tau ngā we kai ke kau kuhange pe koe ngā kata pe mo ngā we ke fuhau ko whatungia pa ko whatungia kono wha we ngongo tu wate o ngongo kia nau tolu kumi mai o ngongo o atu koe whatungia ke fuhau ko ai no tau la ve tau vai vai tu ko mai ngai lao mo ngai tu tu no ha ya ke ngai tau pe kau tau wa mo ki tau dai na ko no a ni de mo ngo ke a E toi hau pe foki e se aus mo meri lau pe mai whakaukau o tau loto ke tau hanga ngō whehu i. Hangi koe ni. Ka pau o whainga maalia ke tala mai ngai mea ko sai. Toi whainga maalia ange ho mo hanga whaha mai. Ko hanga hi mea o mo kalo ai mo tolo mo pehe mo tolo ia. Hange o ku ke o mai e koe o ngongo e meri lau mo siaos mo Katarina hange o koe ke tau ataina. Mo tānoa mai aho ni mea ke tau ataina koe e o ngongo. Ka ku mo tau ataina pe i he taim tatau ka pau te tau furi he te pile. O ku tau ataina nai e whai o ngongo. Mo ne o ngongo tuku atu. Pe koe hana e whakaukau mai a kinau tolu koe kau whanongo le ti o mo whanongo o ngongo. Mo lau e newspaper, mo mamata ke televisione, ko hea ngā mo whakaukau ke o ngongo. O ku tawataina, pe o ku mau sio mau matai pōpū lātu, pe o ku mau tolu hange o mau ki kau mato ke tawhaaki koe, hange ko o ku ki kau atu ia ke tawhaaki koe, koe nā tula whaka i whai ngongo, hange pe ko ka weinga, whi mau e ke tawataina, pe hau koe e ai mga mea koe ia, kei puke pe ai ne tawataina. Ko e laite telefoni ko e wataha wahi vaono, me valvalu wataha wahi vaono,
pehe ke fit no valu ni mawana ai ko ata pe ko hape anga o whakaukau i he natula ko ia o e mea mau inga ko e ngau e whai o ngongo ko pau pe ke tau ataina o hange pe ia ko whihu i kone toko o si o ku whewhe nai anga o e tau ataina e whai o ngongo pe aku wanga whewhe hono mau ho mo se niti mga hi mea pehe ka ko e whihu i e mau malia ia pe ko hana anga whakauka e kau whanongo o ku mo wa taimi o mo pehe hange o ki whapala taha mai na o ngongo pe ko mo pehe o tau ataina au pito pe wa hanga i taimi o mo pehe hange o futai ori au pito o ngongo ia fu ilonga kau a meri lau ia ki ta whaako e pa kau ata se aus ki ta whaako e pe ko Katarina o fu ilonga ni tu waki mai ana ia hai ko hana anga mo whakau kau ko inga mo talamai he taimi lahi o ku sai ka mo fe ma ma to ke mau whanongo ma to rea ka toi mea ke heang ko hanga o whakau kau o ke whanongo mai o sai pe o ku taiori pe o ku maari pe o ku whakapalataha pe o ku tawataina pe ko hape hanga ho mo whakau kau o te mo pe te mau ita te mau tai ia ko ngake mau ilo hakai mea pe o ataha wahi vaono me malvalu o ataha wahi vaono mai fit no vani ni mawanoa Malei, Iyo, koe kawa tu peki he tau ki tātara, no koe kongkongi. Pake pe koe ngahi, pakamatala koko mai o ki papu o papito mo ngahi. Ai ngahi kua katongi a kuku o mai me o mo kataha o kuku. Anga pe mau pakaya tu o tawa tai nga o pito pe. Ka koe anga peki sio hake koe ai ngahi, ngahi feitu e mi ihi mo ngahi, kotu ngā au e mo ngahi. O business bo pa me ko te o ha me ko fi o ku fai na ta ko ke tu ko mai na yo ngo ya ya nga hi mau anga tala me nga hi u po nga o fa o ku fa fi fe nga ho mo ka ta ha ro ko ke tu ko mai nga hi pa ma tala me u po nga o ka me ko ku fa fai na ta ia mai pa ke ku fa ta te ni mo fa no o fa fi se ta te ko ni ke fa ta pa ke ko ku ma ala ho mo ta fa fi ka ko ha ko na hi u tawa ake ni ihi me tua o po ngau mo ni anga ku fiu pa fiu pe ka kana to ke o mai ngai pa matala o ki ke no ka no ka ke ai o ku tata o pe ho mo tu ku mai ho mo ngahi ba anga pa matala ka fa o mo te pe he ke u ka ta ha o na tau atai na ke tu ku mai na ngahi o mo me na ngai u po ngau e ma hui nga pe ke ma ka no ka ke na u ba matala ku ko ya pe malo malo pito e kau mai pa ku ke mo ni apito ho fo mata ko e whenga a ma dole taimi lahi. Ko e pika ngai tutuni whaka pot ngā au e pika ngai tutuni whaka pisisi una wanga na dolo o puke. Ai mo ni mea koe ai o ngongo pa kuma ka ma ue ma dolo pa tuku atu pa whaka ilo ma dolo ia. Ka kuma o atu huke ma dolo ia ai me to ton go whaka hoko e ngai ta whakpe he. Ko e ma ma wai o ngongo ko uhi ko mo dolo ko nei api mo whanongo mai. Ke mo ma o ai mo oni mo e toto anu I hono o atu ka mo tolu koe ki mau te hanga ni riwa mea. Ka koe matu koe. hake ko e whamatala ko ni ko e tōta whamalot ke tōta ko ni wha e ko ni o nof pe i api o whai pe ni ngāwe pe o nof pe ngāwe anga o whai pe ni ki ngāwe me iai ka o tokanga mai pe ke tau proklama ko ni pe hange ko ni tala noa mai whewhe e taimi ko ka pau o ko tau ataina pe ka o whai ngongoia no mai ho mo ngongo ka hange mahalo na aku mo fu o whei ngātu mo tōluia ke ngai wheitu ko na o puke ka ua ngongo o ka hange o ke nau fu o tawa taina e taime ni i. Ko e mōne au pite mea ko ia, ko e ngau e whai o ngongo ia, ko e ngau e whai ngata atu. O koe ke pehe ia, ko pau peke maat ko whanonga ha mea. Pam, o tau mai tau whai o ngongo, tau o tau torea ai e. Ko pau peke mauhanga o whakaha ai o ngongo ko ia. Pea ko lahe o ngongo ni i tala mai pe kakai. O koe ke mau whema o ke whakaha mau hingoa. Pea o koe peke tala hingoa, ko mea pe mau whema ino ake ai. Tala mai pe koe whakamatala. Ka kapau e au ka taimia na e ilo e hataha ko haina ni tuku mai. Te whakaukau pe koe maha ko koe pia te hanko talanoa. O wai whainga e whika whaiongongo. O ngawe ake tō ta whaiongongo o ko ia. Pe e tatau ai pia whainga ta whaake. Ka tau ki tari ange laine koe ni. Malei? Pai talo. Alei? Le ma ki kile lo henge. Mau. Allora, o che sia abitato a Maria, la che mai che stavo te la fa la no.
Pau mo ku whakau ke o hang ke mo la ve ko tongia Kata kira me beto kira rahing pomre. ko ko whakau ke o ke tai la he kwa no ngo mo anga di wasai ke tau me ko noa o la he tai mi kwa hange ko pa la ta ha tau ngau tau ai ba we tai mi ko pe ko pa la ta hai tau fa ngo ko tai mi ko mo fa ngo ma tu ko mo to lo ke kau ta hai le ko to nga ko ta hai ko ta ga u ke a mo tu se pa ngo ke ako nga ko mo finga ke mo mai mo oni ako ai tai mi ni o ko mo ke o mai hanga tone mo oni ko ka o mai ka hanga mo hanga o teu i te o mai hanga i ka matala ke ma o ai ko nga ko te finga ko ke mari e te me ke pa ke te ako ku tu ko ke patongi ako ni o ko la he kai mo fa ngo ngai pa nge mo no ko ke i nga pa fa ngo ke te o pa ki lo te ka ngau ka fa ako me ala he ko la ke patongai ke nga ke re a e ke nga ni se ba ka ka kari te ka tai ni e ko khai ka tahana tole mana ko e ngau e una ko ka ko tu ko aku kon te ke kakao e ko mo ni mo mai ko ne mo mai ko mo oni ako tai ni lai awale pe pa no e nga pa no no nga he mo ni o ko la wa ri mo to ko ga ka ba na ko ga wa te au ko e pa fo tanga ka pa fo tu pe ke tau to tau hanga i loi ai ko ton ko ke pa yo e la yo ta la ko pa ka tau wango mo la ma ni nai mo sai ya ke mo la ba re wa mo pe u la he tau pa tai me ni tau pa mane u tau ki pa pu lo i te tau pa ngo ko nga ko tau sio ang ko ni ka pau ya te ke ang ko ma pe ang ke tau kau ke ngai ko ka te ma u te ke o te tau pa pa la ta pi tau pe ko tau pe pa tau nga mo ya kon te ke ta kau pe ai nga u ko to pe tau fa ye ka ngo a sai nga ta fa a ki be ki ma ka nga pe ko kau Bito ai ka mai bak mo ni bito ho fa ma da mo nga o kai he ko tao dai no ga wi to ko ko fit da ko su do ni tao dai na ngere ko pru se ko ka o nga ta fa be ba wa ko la ve o nga ngi to ko mo te wi ma wa la du ka ko ngo ta da pa ngi mo fe a wi ta da to pe ni mo ha ra ki ma ke ti o wa ko ka ta ku ma to ko fa tu ma na o ka to ku ma fa ai pa te ke fili le pe ko ta ma ko ngi ta ma wa fa ta ku na ti fa ta wa ta ha ta to dong ta chỗ là gang ini mena na mana ko ai ta pang be aku ngembe ko ngo ke filibe fele de dio da mi fele do fi fanon gai ven se bo fi fanon gai ka ko ngo ta ta be ma wa to nyo no frale ya e ha o ta pa ke Hea koe whamatala koe mata pure koe ni ange koe ne anga ni whanonga mai o koe ngai taimi o ko whapalataha. Koe ke whapalataha ma o pepa o ko e koe ke aluanga tonu ma o pe. Ka koe taimi o ko pehe anga tau whai whatongia e te au se. O maho inga o pita ngahi mea kono tala noa mai ai. Pake ngata i koe ngai feedback lele ia ke tau hanga o ilo ka pa o ko tau wha he matau tolo ke whapalataha. Patau aile ke kau halaua e mea ko tau pepe ke ngata whoki ai. Koe mea koe ka tauhanga toi teu e o ngongo ke lepa ko teu i whewhe. Mahalo koe anga pia hono whakahoko atu ki makeheangi tai mukle ata si ausi polo kalama koe he koe o ngongo e o alwatu pe koe o ngongo tatau pe. Ai koe o ngongo tatau pe koe te tauhanga tuku atu koe o ngongo tatau pe toi tuku atale tio. Mahalo koe mea koe ke kehe ai koe vave ange ha wheitu o e tuku mai ai pe koe lahi anga ngahi whakaeke eke e tuku mai ai. E me me ke ai pe ko na tula ke ko hai ku lea he me ko hai ku lea fai ke ko e malo lele malo lele wow ko ku i whakahoha to au ko ia ko e whakamalo pe. Ka wau ia he fia he tau ongo. Tau te fito ki he fukoloa sasiu ke wha o mai he ngalu o pe. O ko talanoa au ia ki he lau maari e koe whai e ongo. Koe ha e whai ngā lau maari e ku whai ake whai ongo. Koe mea ko fia au ia ai me he tau reti o. Whai he loto rei,
o kai ke u lo tau ke u sia ngai fa kau o mai pe aku mo tau ka ve pe ke mai e mea mo ni aku fa malo at ka tari mahino pe ai tu unga ho mo ui o aku a mo tu unga ho mo ui whakalotu o ku kau pe ia ke mau ki whanongo ke ngai o mai ka ko au ko pe au ia me ta wha ke taha ke hoko reri atu ho mo ngā we ka ko ai loto honga ka me loto fia ngā we la mo whai mo ne apito ai lea u whai kai ko whai ongo ia ka mea u whai ngofua o wai fitu e taha ko whai ongo wai ako mea ta tau pe mea ko toa pe ia hano evaluation ko pau ke tau sio ke hano negative pe mo hano positive ka ke te au i he ongo hio kulau maari i he pongpongini ke whamalo atu ke malo e whai e tau ngā ue e ko haikune whai e tau ongo ko sa ia he lau maari e ko e whai ake e tau whai ongo ka ko kulotu whai tāpaki nai ve tau reti o ka mga ue kumbo whai tua whatu malo pita Malo pito. Malo e kau mai pa malo e bobo. Iyo, whamalo ke kau me koe ke tau porokalama. Ua taha wahi waono, mo i walwalu ua taha wahi waono, mo i fitfitu noa walu ni mawanoa, ko e whanga maari e koe niki mo tala noa mai ai. Malo e lelei. Malei. O malo iyo, Katarina. O malo atu e porokalama ko whira hen Katarina ke. Me ako e reo fie maari. Ko tangata kono ko meri e lau. O kai ki usio toko no mata, ka ko whanongo ki ono reo. E tami unarea mai o whamatala mai koe mea. Mea moni koe, fie maari e usio kono mata. E aki e whanongo. O kai ua ki ai. Ko paro pesa kana ko. O si aki tami kune tuku mea i koe. Alu o pe. Toa koka fie moia. E whanongo ki ai. Kaka whakamui Katarina. Ko koe. Tem ke fa hu mai ngai program para o marisa apate ange he mo pitong mo ko tau ka tau ma ka ina ku ni ko le jo mo uti a le tau di jo ba ku ni ma ho wa fa pe ai ko ma lo ka rin he ko fa tong le fa ko ha ko tangata ma lo pito Ia, whamalo atu ki e tangata iki koe ni. O ku kau mai he polokalama e ahani pe whoki o whatala noa mai ka wika ngai whaifatongia ko ku whakahauko atu mooni pe ko ia o ku komeri e lau iau pe ko no ingoa ia ona ko melie ko hinga o ku ne whaifatongia ma le ulea ma le mea koe pe whoki fu palo whesa ko ni ko sias la waka kei ke he te kei ko ke tatang mai telefoni ho ko tukua ke whanga malie e melie lau mo siao si ke a selu kau waka ko e matau ni he whetutaki ko he ngai mea whakompiuta ko toa pe mea whlawe i mo ngahi ngau e whakompiuta kaua e AI ko ni na tautara noa ki ai pea koe mo proklama makehe pe ia o whahauka i hui ke ni e selo ka pau te tokoni mai pe ka veinga ko ia i ne hawanga tona i pe ke tau ka veinga whakamitia ko ia i he ahoni. Malo pito Catalina pa ko fefea ke kau whakataha mo e kau matao ko ni he malai o e whaiongongo ke whaipeha ki wahe mo ha tokoni ki he taimi ko o kuhua e teknolosia tau te fito ki he teknolosia whakaono poni ko e AI aia ko e artificial intelligence te ngau e pe ngahi lea o whaingofua ko ha misini o ku te whakahu ki ai hama wanga ngai whakamatala pia e hanga lewa he AI koe ni o mai e whakamatala ko ia i hato e whaunga o kuto e whakaprofessionale ange hange koe ni ko au ke sai ki ingirisi pia te utai pe lewa ki he ki imisini koe ni ke ki AI koe ni ha ki i whakamatala na aku mau pe na u teu i whekau aki mo Freedom Press Day pea koe hape ki whamatala sisi na u whao ki loto, e hanga lewa he misin koe ni o toi tukuange mai hato e whamatala ulahi ange me he interneti. Koe hape e whamatala ne mau me interneti, tene hanga tuku mai. Koe mea koku mau inga kou fie
whakamahino I he ni a source of information tau mau koe mea nia mo matau tau ai ka whai ngongo koe mau anga whamatala whi mau ke pau ka pau te whai ha whekumi pe ka whakatotolo tala mai mau pe ke te hanga o whakapapau I hange te mau anga whamatala pe koe mau anga whamatala I kai koe AI koe ke te lau kita ke te pehat na te mau anga whamatala koe ni me AI koe ke pau ia and taimi koe ne o mai ai whamatala koe na te kole koe ke ne tukuange mai pau pe ke te toi whakapapau I he interneti pe ko hatoi whaungange pe ko pau eni pe ko mooni eni a ki whamatala na ne mau mai ma ki tau tolu. Mahalo koe ngahi mea pe ia o whe mau apito ke trustworthy ai whamatala koe nuku mau koe ni AI. Ko AI o ku ikai koe tukuanga whamatala pe ko hake mai ai whalakalaka ko AI o ne lava whatontonu hukalama o ne lava o whaumai ngahi ngahi imista o ne lava o whakatonu translate ka pau te whakahua tu ha fo se tes whapalangi pa te pehange ke liliu mai en ke whakatonga tene liliu mai o whakatonga ka hala fo I whakatonga e koia hala au pito pe aku kai ko hamawanga whamatala pau ka sai pe koe hange pe ia koe mitia wha sosiale ko ha mea ngāwe ke tau ngāwe aki ke tokoni ke tau ngāwe ka ikai ko ha mea ngāwe ia ke tau whakawhalala ki ai o tonu ke te ngāwe aki maupe. Mako ki tokoni at pehe taimini ka toki tuku maha taim, malo. Malo abito selo mahino abito ko whamatala koe misini utahanga tukot koe ngai mea pe te tukot kini whai whakau koe ai koe programa makehe kuni tuku mai. Ka koe mea pang foku o ngāwe hala ki tōla o nau ngā tō mai o ngā whangamari ka pāna e tau taina pēha ngai koe tangwa e tau tōru ai uhinga koe ngai whakuai ka kuara malewa e kai ke i ngai uhinga ke o ngā we hala ki rewa a me ale lei kutaunga kai toa ke me media kwa sosiale ke o mai ki tau pitu taki ko hange o whai e tau rā ua moe hafua moe kape ngai me pe pe ko hange pe koe AI e tau sio ko step ki mo e tangata ka ki tau ngā le rei Mōna o pito ange koia koe ngahi whamatala koe ko tuku mai koia e mataotao ke interneti mo e whitutaki whakompiuta mo e ngahi ta whaaki kotoa koia. Ka ko mataaki mahu inga whoki ko hi koe tau tokanga koia ki tau ataina koe ai ngongo pea I he taim ta tau ke mooni o ngongo. Hange koe mea ko whamatala koe ki ai koa a selu kaupaka e ai ha mea te tau whainga ke mao pange ko hani ihi o koe ke nau fupoto na tohe lea whatonga ka koe ai ke whakatonga I mai o ngawe aki ai pia osan koe ata koe hala au pito ia o koe koe palpalema kai ke hau tau kau whata whoki pia mo e scale tali koe ai kau taha whaingon koe atonga ko talita kefu ko talita kefu o kune whaifatongia I ofisi koe tau whakaulahi a Australia koe ki tonga ni o whengai ake ipe mga kau taha mitia koe atonga pia koe whaingon pe ia I anga koe o e tau kei koe a talita o ke tau mai pe whoki e proklama koe ni neongo koe whatongia taha o ke iai ka koe mahu inga koe ka veinga pia mo e mea koe ni koe ko whai kei e tokanga ko hi koe tau ataina ai o ngongo I he ngahi taimi o whemo I kina au pito tau te whita I ho mai koe nea ai ke ki kau mai pe o tokoni mai. Malo pito Catalina mau whenga mali e ko kore ke o whamamala te pe I he tana whatapka kato whaket mi he letio ka o kawa te ki whatala noa ahoni ko hiko te waki koe ki whamanatua a whamaman lahi koe tau taina koe ai mitia. Ka ki mua ia ura kipe ko whamalo atu ki te kumautolu Catalina se au si pehe ki a meli e lau hange ko whatala noa na iai pe taini na te iloki o ngongo ai pe ko ki mautolu Aini ihi na e ako me ai ane alahi I he ngawe koe ni whawhai o ngongo pe mo mitia pe au te ke ako pe wa o mai ke ahoni pe au te I he tuunga koe ni ko hi koe ngai whakatau kei mo e ngahi mea na te to o me whahoko whatongia mo kumotoro I he loki o ngongo. Ka koe ahoni o ku whiwhialai au pito kautaha mitia koe tō ngā ai kui whanono pe koe Matt ke whengawe ake whakataha pia mo e kautaha koe ka kai whiwhine I he ngā whakompiuta ai Palestinian seru kauwaka e whahokai whengawe ake ko hi koe te waki koe a whamaman lahi tawataina mitia pia koa pongponge hange pe ko whatau kei Catalina e whahokai koe ICT Expo ai tweaked
e lava leva e meto fa hoko ai pe nono ai ai ko e penolo ko ia e ka mai ke ka fa fofonga pe me he ba ngawe ko ia ai pule anga tonga o na to kanga kina i pang ngahi frata maki ko ia pa computer mo fa teknologia pe ku fa no no ko songa search e ka mai foki ki ai ta mo sel ka vaka fa fofonga i mai ai tweet frataha pe mo fa fofonga me ofisi ai atenseniale pe pe foki pe mo fa fofonga me fa le o tonga o ku honga o pito fina aki ko ni pe me lava mai ni I ko ni ke fra ko ha tala noa o fa maunga pe ki ka venga ko ku omi fa mama lahi ai au hange ko ngai fa tala noa ko ilo fo o ko ni ta aki fa computer pe ko AI ka ko mali I au pito I vai a selu he ku ngali o ku tau no fo pe ke siofi ai ngahi mele pe ko wesia o AI ka kono mo ni o ku lahi pe mo no ngahi lele hangi pe ko ngahi mea lahi ko nau mo mea ngawe ko omi ke tokoni ke tangata o pe mau pe ke tau ngawe aki whakapoto he o kiai pe hono ngahi lele o ku tokoni ke ngawe ko whakahoko ka ko tui lahi au I omi ko e ka vino e tau ni ko whakamanatu ko e ngawe whawhai o ngongo o pe unga pe ke whakahoko he tangata pe amo e whesine ka ikai ko e kompiuta he hangi ko e whatalanoa se lu te whakahuha ko ngalea pe ko whakamatala Britania ke tonga mai o kuike ke pehe ke ma opo pe tonu o pau pe ke te civi e to ta fra pai o ngongo ai ko ahoni o ku hake mai ngai whakalaka ma kehe I fonga ta naki mo mau anga samatala ka o kuia ngai te fito I tui mo fra mo me akwa e fika u ilo pe ia e to ta hanga fra pai o ngongo ke fra ma unga ki ai ene fa hoko fatomia ngai ahoni foki me apango ko lahi ai to lahi o tau kakai o nau lahi ope ke mitia fa sosiale ke mao mea e na whakamatala neongo kui kai kakato, neongo kui kai mooni, pe a ngari ko hiko e ne vave. Ka ku kei mahulu mo lele ange pe ke tau whanongo ke letio, ke tau tali ke newspaper, pe ko tau pakai ke televisione, pe ko tau lau ngahi o ngongo, I ngai kau taha ngongo whalala anga I interneti, ka o te tau whakavave pe ke tau tui mo tu whaki ai o ngongo, pe ko kumau he foitaini pe ko ia. Hange ko ku whakatala noa ko e ngau whawhai o ngongo te hange pere la si o pe ke whai ngofua. Ka koe ngau e mau inga au pito he po si whakatotolo I peia pe a whakamooni ko hakakai o hawhonua o ku nau mao tau taina ha whakamatala o lele ma opo mooni mo kakato e whakaivia ki nau tolu. Te le ke nau whahoko whai tutu uni whakaaho ke nau mo ui ko e nau whiri hakautaki ke whonua te neongo e hake mai ai AI ko na ina ia mo whatokanga I ka venga o omi he ahoni ke tau tokanga mo whakapoto I hono ngawe ko hi iyo e hoko ha mau lahi me ai ka pau te tau hanga o ngawe aki lelei ko ngahi monu e mao me ai ka ku whakatoa whamaloa tonu whahoko e polo kalama mahu ingani mo whatawange pe tokoni atu ki tonga kotoa I whahoko whatongia pa mo tala monu atu maloa pito. Malo pito talita ko talita ke fuia ko e sekretaria e kauta whaingo ko ia tonga. Peange ko e proklama ko niko ko ne whamatala ki ai e whahoko e ko a pongpongi. Whawhia tak mo tolu ai mātua tai whanau, taki mai ho mo whanau pe ke ngahi api ako ke tuku mai ho mo whanau ako ke nau lava mai ki ai e whaiona whaari aria ngahi mea ngau e kau ai pe ai le tio ko ni pe mo ngahi whatongia ko mawanga whakahoko e ai pe mo e pale ai koe wheitu o ko whakahoko atua e ngahi ngau e koe e kauta whaingongo kau ai pe e ngahi ngau e koe ke whaingongo le tio televisione minus pepa mai mea pe malo e lelei. Malei. Malo? Ia koe ki lawe atu pe ki polo kalama whakamalo atu whakawhiawhia te ki polo kalama pa whakawhofo pa kumau whiawhia api tau pe u polo kalama koe ai walwhit poni ni ma koe mea pe ki whaihanongo I na e mea mai ko wana ne awhine e ke mai ka te au wa mea ki te awe hangongo mi hapaina ke walwhit poni ni ma pautanga malo pe na kuku liaki e Katarina e mo e kauta maa hapaini tau tokanga pe ki wawa pa ku kore atu pe ke ai pe ka toi ai whaiongo a hapaini ka kumi hata make hei maana kusayang hata mai eta ka tu e tama whaiongo e ki mua ko ia kore atu pe ke ai pe ke ai whaiongo me hapai e kulahi apu to uongo le ia ku atu e kumala ko apu to pe va fit po ni mai ko ia whai pe
pe to ka ang kaya mo malo abi tu me le ba ko yang ngong ba ita min ka sa to ka fe me ko ki farma gi ta min mo kliniki ko ya o ke lele ko ko pe ya o fatu moi ai ko ngai a ko mai bite tau whanonga ki a moi o kai foke e selu ai tokanga flave i pia moi tu unga ko ni ko e hange ko e tokanga lahi e ngahi apia ko kawai ngahi university kawai ngahi sino mau inga ko ngahi kupo whakatotolo pe ia Flave'i mo hu mai ko ai ke hange ko si ai ngai mea tau whatata ke ni hange ko tokanga ai kau palo fesa ni ihi o klava peke na tala ai taimu tana ki mai ai assignment ni Kena pe me to fa si kena algo AI o stala mai pe ia ko mea ko ni nei ko AI na na to hi mai kai ko fefe o ia ka tau tali ang telefoni ko ni Vale Malo mau pe ma dia ki ka wa tu ko ka ma ko fa no ko pe mo ko ka ma ba ko a ka u fa ka ko ni ha ko no mo la ve ki AI ko tau me ta to tau ni sia ta to kai ni te tau o ka ni ma mo ko unis ko ni mo ri o ku vai u ai te tau hange ko te fa ta ta be ni to ti te ka ta ke ka fa ta ko ko ka la ma o ko sia ho ki ko ka la ma o la hi ta ho ai information na ko ka um be ai hange pe ha ko ni CNN ko e Fox o ke he na to lui ha na to mo information ke ta ta te fito ki America ki a Donald Trump o ko sia wi o ko ke he au pito ya ko te whanau kita ke news ko CNN o ka ui ko information ke he ko te whanau kita ko ki Fox News o na hau na tau na popo i na tau luia a Donald Trump tala mai o le mo me ko hau ko CNN ni o kai ke ha fo me a ia o le ko hinga me a guia ko hale va me a kai o na fai e na whanau ko e ma whanau ko ke o mai ko news ko ha me a ke o mai ko ka me te ma falala ki ai ke o mai ko news pau o ko pe he ko ia malo no bito malo me ka mai bo me e ko mala le ko ya ko ngo fu ta ta no ko ke ko ha ai mo ta ko de mo o ma o ko nga we la he ve ta ta ngo pau ke subscribe te ki to tong yo pa nga ki ai ko ja programa le i we ke o me to o fa no e si o ke ka ta ta pe pa pe ma ka ta subscribe pa ka de mama he me ai pa ya ru ke ka ta ta ke fa nga ma ri si o ko e no se fu fu to la he de wa kai ma be ga na to re ha ko to pe man jo nga we teknologia ka ko e hangi ko fa tong ai o wi lo be ko ki ko e fox ya ka be ki republican ni america ku to to ta ko do ko se ne na na ven ko ki lo to ko ki ta ko ki he ma ke ka ko Trump e to ko ki le ba e be o ko be ba ki ai se ne na e ba mo si be sa mo ha ka ta vi o e mo ka ta ke ko ya ka ko e ko nga be fa ngo ma le malo ki se popo al pe ta programa como lo la gente pe una ko e ta ka pa e mo ku fa pito ko e ta pa ko ta ku pa sa ia i o pa e mo e ta du po ha mai mo Catalina to analyze o mai o tanga te ki slice mai e me ke te mai no e mo o ku mai ko e ko mai o sa ia i pa e mo o pa mai mo yo ya pe ko kalama ko na ngalu pe u foka am mau pe mau to ke ngere mau pe ko kalama ke te o mai mga hengo ke ngata pe o ngo to ngani ka mau pe ma wa nga hengo so al mga mia la he ko to plea ko malo ya lo mo to malo ate ko to ya ko to me le e ta va ko fa yo ko kalama malo pito
Malo bito, malo e ka mai pa malo po po mi. Tuana mo fa no mai. Como fa tungia be ke fa pa. Ko ai pe ka wafe ki a selu. Moina. Ko te tatanga me telefoni. Vale. Jos mai tala. Vamos a hablar. Tataki. Ko fi kau atu pe po kalama. Fa malo pe ko kam fa po fa. Ko kono mo ni i hanga pe e makaya mo tuani. Ko mana ko po kalama pe mo hari tio po kalama nga tala fa e o. E fa fala la fo gi he to la ita ha ko ka kai ko nau fanongo ki ai. Ka ku o fa o pito fa ka pa mo nga ko fa i. Ko nga we fa nga ta nga u fa ngo fu. E tu fa ki ko e ngo. O wai ku ki le tio o no fo pe val fit point ni ma. E tai mi go to pe to ta pu ni pe ta hawa e ku ki le tio he o si ko nga lo pe. Ta ko e hoa e ku fa no le tio ko ago. Roki ko ga men ko ma ia ko pa ku sa ia pe fa no le tio ko ni. Ulo ati ko mo oni ko a ngo ua ko fo o ko a ngo pe ko no tolu ko le o ko e kau ana usa pe ko kau fa yo o ku ni hanga ia to aki e ku toka nga mo ku mana ko e te fa no e nga hi te ti o pe me o ngo mo te ko no moni fa ki ko nga ko ni ha pe ko me ku fa ke fa tala no te mo fenga mo to mo le ta ka kuia i pe whahinga manako ia. Whatatau mo ka pago mea whakapolitikare. O kua i pe tui whakapolitikare a kuia. Te ukumi pe auia, pe te ufiri pe auia, ke wheitu uko koe e lato e fie mau, pe mo mea ko whaamu koe ki whanongo ki ai, mo mea ko whaamu koe ki usio ki ai. Ako whamaloa taka ngā ue mahu inga au pito mo hanga whaako. Ako tokanga to auia nau, tanguto auia whanongo, ko fi whanongo lahi auia ki AI. Ko ke ufu mausia auia ko haka AI, ko hae ne uasia, ai ta whaaki hene whae ngongo, pa ko ufi ilo lahi auia ki ai, pa ko ufu ampe ke hoko ata hamu tātala noa mai ai. Malo o pita ngā ua. Malo au pito. Ko e AI se luka waka. Tau hoka te pe tau torea ka koe. Malo pito e Catalina. Mahalo ko e toi ki whai ki ange ai ngahi lelei koe o maunga e aki koe ai i he ngahi ngau ko mau whahoko hange na ulawi kai ki mua o kulawa e whatonton kalama i he ingirisi. I he lea whapapalangi ka pau te whauha a te ki i tohi ha te ki i tohi kore ngau e pa te whahuke ki misini. E te ki tohi kore ngau ka nei whakahoko to e whahupe ke misini. E hanga lewa misini o whatonton mai te ki kalama koe na te whauaki. E te ki tohi kore ngau e. Ai koe ki lele ia taha o te lava o ngau e aki ai AI. Koe AI koe ngahi polo kalama kehe e. Whakate whito ai ngahi polo kalama kehe koe ni o whahoko he AI. Hange koe whatonton kalama. Hange koe chat GPT o ni hanga ia o mai hanga hi whamatala o te lahi ange he ki whamatala koe na te whakahuki ai koe whatonton kalama mui koe Grammarly. Ai koe whanki polo kalama ki ngoa kehe ka koe ne whatongia o te ngawe aki o kehe. O kia ai ki AI e taha mau ngawe aki koe Canva koe te hanga ia o whauhaki posta. Ai kia haki laita pe ai mani ki whakamatala pe atala vō lewa. Koe kohili ko hataha koe ke poto hinga ke posta pa ke te totongi hataha ku ati ke ne whao mai te ki posta koe taimini o ku maulawa pe matolo o whao whanki posta pe koe ni e ki matonga e ke AI ai koe whanki toko ni eni hange pe ko lawe ki mua hange pe ia koe mitea wha sosiale koe whanki mea ngāue ke whakaivia mo toko nia ki tau tolu hinga ko tau whakaoko kako ki tau tolu pe tau tau ngāue ko vi e aki whanki mea ngāue koe ni na ke lawe foki mua ai lahe tokanga koe ki he taimini o ngawe aki i loki ako koe monia i o os ngawe aki i loki ako ai AI koe AI o ki tongani taimi ko te whaoaha te ki post Facebook o gai ki mea o te asma he ta whaaki pe mai te hanga whatonton ho ki posti ke toi lele yange
ko AI ia so it's on Facebook ko talamai ko ke fatonton te sipela ko oto kapau ke hala itaya kita o ko ke te ilo kita on Facebook o vadbok tamai o tag ko hela itaya ko ngahi programa AI ai nani ilo ia ko la itaya ko pa ku ni talamai ke tag ko hela itaya ko so ke fanga ki features any o me ngawe ko AI ko time ko to ai ko kilo kia ko e upehepe ko wesia la itaha ko fa piko piko he fekumi ko time ko na aku ke kilo kia ko ai mo os maino mo tolia e time ko na kilo kia ko ne pau pe ke mau al me lai peli kumi pepa lau e fu lau konga pepa pe se fi ha ko ke te ilo fa papa i pe te kumi me fe ka ko fanki fonga fekumi ko ni o ni hanga ai te atamai ki ngau he ka ko AI ia o sisi te al kita fekumi pe ke te al kita ia o kumi ma ha me ko te tafoki pe o farahu atu o ko auia ko fe ilo au ki he media i tonga e hanga leva he AI ia talamai o ko media i tonga o ke association ai ko media association tonga ko met na nau alu ki Papua ai ko hape haki famatala na asma he interneti ko ne source of information me he interneti pe mo kita ko te whakahua tu ko e te ki mea ko te ilo te hanga lewa listi mai fanki mea ko ni ke te ilo au si au pito te whekumia kita ko te tafoka tu pe o whakahua ke misini hanga he misini o mai ai ngahi tali ko ni ko kita lewa ia ke te toi whekumi ke te whakapapau. Ka koe taimi lahi ilo ki ako, koe ke toi ale whanau ia o whakapapau ai pe ton be kai, koe nau tafo ki pe copy and paste submit. Koe copy and paste submit os ilo pe he whai ako, nai o mai mi he AI. Koe whai ako ia, nani whai ako i kita, o os ilo pe te whonga tohi. O koe ke te poto kita spela foi lea koe, ia foi lea ia whapapalangia fu mama whai, na ke te ilo kita he te kalama, ka koe nuk asma ia he te tohi koe te submit ia tu. Ulaki pe e ilo he whai ako he whaonga ko ia. Naturally, o ne ilo kita pe o ne ilo e te whaonga tohi. Koe ua, e toi kapau koe whai ako koe ni o spoto he ngau e ke AI. Tene toi copy and paste pe ho ki tohi koe na e submiti. Ki he AI, pe toi pe mai pe AI iyo. Koe AI na mau mea ai foi submission koe na e. Aia koe ngahi whamatala ia o ko lava o mau atu i he whikau aki koe me moe AI. Te whakpeke whai o ngongo, ia taimini ko tui o ku lahi ange ho mo ngawe i he ngawe a mitia wha sosiale. I he whaunga koe ni. Toko taha ko taha pe he mitia wha sosiale, koe whai o ngongo ia. Whainga pe he wawe taha ke ne mau whamatala ke ne tuku atu. Toi kawe he ngawe lahi o mau whakahoko e mau whainga ki whakamalanga ai misinformation, ai disinformation, ko fake news, kau moia ai ngahi ngawe o mau whainga ke mau ako e kakai ke nau ilo. Ke nau ilo, pe nau tokanga, ke ngahi mea koe ni, i he taim kuk nau ngawe e ki koe ai teknolosia, pe koe whainga moenia e taha o mau ngawe ke AI ke toko ni e mau ngawe hono ako e kakai ke nau ilo angi, whikau aki mo AI. Peko fie o haka i pehe taim koe ni ai pehe koe e siaosi koe taim koe te ala whekumi ka whaongongo ki ha ongongo. O kulahe taimi o kutamai ke te subscribe. Ka tau peha mo AI. Koe AI, koe ne leleange AI ko pau ke te pay e kita. Pe toi leleange ki AI koe te ngau e aki Ka pau koe ki AI au koe ke te pay. Koe loi au pito ki whamatala ma umai me he AI koe ia. Ai koe ka pau te ke subscribe mo pay ha AI. Toi leleange ki whamatala koe ma umi ai. Pea ka pau koe ki free AI ko lahi au pito free AI. Pau pe ke te toi whapapau o te whapiko piko. Ka te whapapau i ai ongongo koe me he AI koe ia. Also, koe whaosi pen pa toi pasi atu, koe o i kai ke ai ha regulations ia he taimini ki he AI. O ku hake koe a teknolosia, vāwe au pito koe ngua o mai AI, ka te kai ke tauhanga tato regulate,
ke anga fefe e tau ngau ke AI ko ha mea lava ke tau ngau aki ko ha mea ke ta ofi ke o te tau ngau aki ko ki mea mo taha ko fia lava pe ki ai hono regulate hono tokoni pe ka tau tolu ai AI ko ia mahalo ko ngahi mea lalahi pe ia pe ko fa osi pe o whaia taimi o pehe, how AI ia kene ave e te ngawe, he? AI is here to replace us. Ko tui i kai, he? AI o kene lava replace a tau tolu, kau whaia ngongo, ko ki mau tolu, kau IT, koe hape ho kau whaia ko, he? Koe hape ho profession, o koe ke lava he AI ia kene whetongi koe, kau ne lawa whakaivia ho ngawe ki toi ki lele yang, he? Ki toi lele yang te ki kalama, toi ki lahi yang te ilo, Koia, I go pehe, AI is not here to replace us, but to help us. Ka koe mea lahi ke te ilo, ke te ako, ke te be up to date, ko malia ia pia he time ko tope ko whanongo ai ke ka whangongo, whakakaukau au, oku i he older age, oku kai ke up to date, ka up to date, au ki to whemau pia ke te up to date, okay ke whemau ia ke, o koe whemau, oku kai ke tala to ta ofi ko si henia, ka whemau, ke tau wako, ke tau toi iloange, ke tau poto no ngawe aki, ka aua te tau ngawe hala aki. Mau ko ia pe Lina Malo. Malo pito e seru kau waka pe oku whakalata au pito te wakai ko me te whanong ki ngai whamatala ko ia oku toko mai tau te whita whoki a te kumotolo kau IT o mo matau tau i ngai mea whakompiuta. Pea oi pea koe ki ono whale i tau te whito ki tau whanau hono ngawe aki tonu. Ai taimi tonu, ai ko mea ngawe ko tau pea o kulelei, e taimi ko ngawe tonu aki, mo ngawe ke tau mua ko ku iai, e taimi ta tau hange ko o whamatala. Ko ngā ke tau tokanga pe ki tau tolu ia, ke ngā whatongia ko ia ko o tau hanga ko o whakahoko, pe ai lelei pe ai ngā himea ia hono ko toa e. Hange ko whakaukau ko e te ria nā hau ai AI ia ke hange a to'o, ai ngā ue a ni i ko ngā e whawhalala ka kai ia tēnā wana toki AI. O pehepe pa makawenga koe ki he tau ataina koe ai o ngō ki he wanoa wani mauni hanga tala mai, ko e whatongia whai o ngō mohu pore au pito. Kawai i he tawhaaki ko e mahalo mea tawhaaki negativi o whangape whatapu. O ko hange na a iai hatai mi ia, ko hao e AI ke ne hanga ia tongia e whatongia koe o e kau whai o ngō, pia mōre ai whatongia o e kau whai o ngō. I hanga koe whakaukau, ka wange koe whalotalahi kou tau whanongkei. Kai makatuunga pia o ka pau, o ku tau whawhalala tau to i AI, pa tau tuku ata u whamatala ma ua ngō, o ki keike mo oni, pe e whenga lewa ka kaike nau ana to toi whekumbe a te nau tolu, i hanau vei ua ke ngai mea pēni e se aus mo meri e lau manoe. E mōna mi te whoki au. Koe ko ngai e a wheke kai e pae ko ni utau tāna koe ki a e taim ko tope. Ka pau te nau pae pa ngā o le lea ke AI e sai. Ka koe pae koe mo e ngā o haraki, o mai e o ngongoroi mo e tau lau mo e hafua mo ume ko ia, pe utau whamea pangau ia newa. Ka ukange ke lau ka e selu ane nai, utau ke mai o whainga maari ke tau whekum, ke tau explore ko e hame AI ko mai, ka koe taimi ke regulate, ki whae tutuun. Mana le? Mana le? Ia, koe ka tako te kawa tu pehe i tala noa mala ala o pitu e tala noa ka te lumaia pa wale ko ku fōwe ke mo whanongo e as mātou koe e mātou tai whanau kau kake ko hau koe ki ai whakakau kau koe ki whanau aku e lahi le kai tai mine ka mo onde kai au ia e whakawhalala le mai whanau ia ki ngā ue koe whai he AI ka kai koe ke te whai koe nau ngahi whekumi ke o hange koe ngahi mea koe nak whakamatala koe ke aita seru ka e hange koe hau ke whakakau kau ia e a wate ke hani i tamafu te tau te lava ta ofi ko whakamamai lahi AI ia pa ia o makatunga hange koe ni koe ngahi ako koe ke ngahi mata i tohi ngahi mea pehe koe toke tas pe ai koe o maa pehe ngahi mata i tohi ia koe maa ia koe ako ngahi whekumia koe ana e koe ke whaha whekumia ki atamai whakanatula koe na mai e ki ke whake whekumi
ka sai e ai ne ngau na sai o ma o ya nga mata ito ke ta ia filo se fa mo nga pe kana ka ko wanga ku fa ka ke fa mata la ko na sai o fai ko se lu ki he fa fa ko mo na inga ko ke ilo he ma o nga me ia ko ya ta ko ku mata ito ia o ku lo ia ta na e fai aki ni fa ka na fai aki e fumi si ni ko e ngahi teknologia ta ke kon ko mo ko ka fai o ngo pe ya ka tai mi ku ke te fa o ngo e malolo pe me la o mo sa si la vaca i api ka fai pe e mi si ni e ai nga hi o ngo ka pe fa ka po ko ha ta mi ai fai ke ta lava o fa si ke ta oferta te fito ke ta fa ki kon ko ya ku ko e fa na wa ko e mai no pe no le ku la ya pe to no hono lele e lava pe fa hoka ko ta fa ki ko e wesia ai mea fa ko ha ngai ko na fa matala ka se lu ko ha ki le ka pe na te sio ki tai po to ta na ri aki ko pe pa no fono te na wa pipia mo pe o vale ko te fa no ki ta ko na ma no matai to yo na ya nai ma pa pe he te so ke ma to ko bon io na no so fa ha dia ko na wa pika ta ko me nga we pe to ko ta fo nga e fa ye ke fa si si ne ko ya pe ko tau chega pe que ta o que ta la no que imagino que está ahí que imagino mai ki kawako ko ya pe malo sai e tu ka pia e tali e feu ga ku nga ke se lu ko la to le me na ta fa aki Malo pito Lina ko tu pe hange pe ko lave ki mua ka pau te ngau eki AI ilo i pe he fai ako ilo i me te fonga tohi pe to eke pe he fai ako ki AI pe ko ma wanga fa matala me AI o ilo me ai ai tau te fito ki ngai university o se ai pena o polo kalama na tol ke talamai ko AI na fai kai ho ki pepa ko na e fau ko ua pe ki ai ko falo to lahi ni ke fana wako ka pau e fie mau ho pepa ko a ko ke mahuluangi ke makeheangi ka o ke ngawe ake AI to e alo fe kumi to alo fe kumi ko interneti ena ko ngahi pe palau ko ngana he ngahi feitu ko kakai ena o na mau e ilo ke alo fa eke alo savea e to e mahulu ai ho o mawanga fa matala mahalo ko to ki mea pe taha ki he ta fa ki ko ki ha ko ko te ki pepa ka pau ku yai ha ki data ye hanga hi fika o ku whakapapau i koe data mo oni o ke wha mau he AI ai data o hafonua ka pau te alu ki ta o tonu ke statistika mau mea hanga hi fika o whakahu he te pepa e mahulu ai te pepa ka o te whawhalala ki AI maha ko ia peli na malo malo o pito e se lu wai to ta he lai ne meli la malo e lele malo e tau mo hoa taan malo Catalina ko fie kaua ta we he tala noa ko o hoa taan i fika o aki mo AI o fo ki he tau whanongo ai polo kalama ko e ni pea hu ma so ko polo kalama ko business pea ko whakau ko ge sai pe ke hu mai ta lewa te tau whakawhala ke ka tau ki whanonga ke tau maheni mo polo kalama ko e ni o pau fo ke tua ke tau mea ko na nau whakahu mai AI ki tonga ni na ke he whakau ki ni mo tuana o kai ke tatau hawe AI mo tau atamai lele i jona whakamai he eiki tēnā ke he pe o kou tui malo he kau tēnā ke he pe nau whanonga we he polokalama Samway e sena mamonga fo na pe he Samway o te mo whakawhalala ke kompiuta he ai aho e mate kompiuta pa e more kātoa mo tu whakaholo whakawhami mo e ha no fa pe ko computer e ki ya ko tu ya o ko tu sa mamo ga ko tu ya ke rea siana na o mai to ta tu fa kanga he ki pa ko al fo ke fa kala kai na o penga ke na ma to aki ki ta to ko business fo ke ta al ke ka ko tu ga ta lu mama ali e pe tu pe ke ha ka ta si ange pe ko ha no fa ke o e mo e hange ko ni o mon so su ka mata ke rea ka kai e more mo ngahire o merie o mo to ai kau paionia ko na i whakamatala ngo hange ko ngalo pe kau au he whanong ke ngalo pe he poko ta kai ke ko ke ngalo pe ta tene la casa sa la vaca he whakamatala ko ngalo pe whakamatala i ko ni ai hala ko ai tamai o tua ko sa katolika na no pe poko man meri ia no whakamatala ko ngai ne pe he
e mo le ngai nge o ko ia mo tale ni ko ia po ha me fa kai ke lava he ai ke di fitongi ale ko na mai ki mo fa kau ko la pe to ngai to ai he fa kau o to ta na ki at ke me ko ia ko ai te ki at pa ta mai pa te to ki at pa ta mai e ta mai ke te au ki he ko te no fo ko mo computer ko mai o tua no fo pe ki ta ai te ni o mai be pa te ko le pe ki ta ke to ta ko ne o mai computer ko ia ke ngai ki ke te ni o mai be ko ki ta na ke pe ho ta tau fono nga pe tung pe ke hau ai ai ka tau fono nga mo ai ko na ma he ki po ha na ina fi tau la o fa O whaat malo au pito wha malo ke wha e koe ni, ko e kau mai e polokalama ko ia o e hauani. Ia e tō taha e lai ne, malo e lele. Malo ngau. Malo. Di la wat ke polokalama ko mala ke ko tu kau mai. Ko wa to ia ke ngau e ko ai ko tai na maua ko ina mai u to fika para pe mai u to fika pe i mu to fika pe to mai mo ni a lu pe me vangi fito pe ngo fu o ke fika a sik mo so mi ka ko me to hi e ta ni hanga ve te ki mai ai a no fo nga ka ko pe o mai ai ka tau ka hanga he kau whai ako maka hapi ako o ai experimenti ai ngai whaunga ke tiwi aki te moni ai ane nai he whale a lea o pe mai tokon pare mia o kuna whai EIA ai University o Waikato o Kauai mo Pasifiki e au ke wanoa ni manoa ko mita taha ki orunga ai tahi ia e ngai motu e au kia. Sai tukui ai, kau oate au nai ko motu ani ai ki tahi ne kono mala e ko PA i he geologi. Ko le hao o fekum e EIA i koro motu ani ke teu koe fosoa. Te ko wa maro ateria ki polo kalamaha no ai. Kako ba magai ko kita le o ke na ba o fai EIA kana unda to to ke kakai ta ko me ko na o atia ko ke tana ko ke poso ko ma o hila ko to ko e ha ko fa ki me ke ko ma o ngai ke au hia ka ga ta ai ke fai anga ha fe kung ko no mo ni ko foso e ne hanga taki katoa o tu motu one tu whaka wha marino aongo one ngai motu pa koe ka hane toki hoko e ka pai o se bolkara mapa mu relat ki siesia o koe ke teha motia ko siesia pe fu maka pe mo mea pai o a ke wa manata e motu ko siesia ka koe ki motu e utoe reke reka kono ko motu kanda au hi ai ko ina ke foso ana we le tu wa de mi fono ka te tu sia ke mi fono e au pai ka ke tau sai foso ke tau nga we ke fo ma nga ke wa ha e tai ka go no la ona e au hi au mo do ni tai ko ha le ha ai ki ai e o mai ha nga langa foso te ne hanga o ai tau ke mau pe au hi ko la wa to itapu ko kapa pe au me mo ana i kai la tao ke maka ka ko ha me ke tao ki ko ni on me fai ai ko so ko na itala fo mo maka unga na fa nga i la ka kai ka to ke ko ai me ko tu ni ho bo anga ka ko no ai ke ta na ke on ne ke la ke no taria E peke ki whama opo mai ki tau kawenga. o fa O whātu, malo au pito, ka koe angai o e tokanga whalawe i mo e AI. E lawa whewhe o ke tukumaha ngahi, whamatalai whalawe i mga mea konu po o hake. O i kai ngata pei tongani ka e pe whoke ngahi whanua koe hei to opre. Anga hawhue whiriri waka ea e se aosi mo o se lupe ka meli e lau e. Ka koe ngahi ka wenga whamamanlahi. Ai au ngā au pito AI ke tau alu ki ai.
o wakai ai koe hae ngai fōnga na ngai ake ngai wheitu o koe ngai koe mea kon ku tuku mai e tamai koe ni pena nga whewhe a toka ngai ki nei whe hona o fō soa mo e whera koe ke katoa ngai mea koe e matua ka aoga. Vale. Koe tau laine e telefonito e whamanatu at peko ua taha wahi waono, valvalu ua taha wahi waono mo e fitu no avalu ni mauanoa. Vale. 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 Io, vai tau. Kata ki hoka te ko na ufi ilo la ke AI ane nai. Ku fa malo at ke se lu pa boy fa mama ko ku fa nai. Ula va mahin kon mo ni fu nai ke ki tau lava ta ufi ha ke mai fa la ka. Ko tu ko fa me ma ngana va me ke ufi ma u ke fa mo ahano. Ke fa lawi. Ni lava pe o ta ufi ngai mo sia ta maki ko e hoko. Aku ni au ngala ya na ia ki ya na ko e society ni o mala ke nge pe ko fai ko ke ai formatala ko sio ko ke to fa ki ko o sia fa ngo pa mo ni to kon la ke fa ngo io ko tu pe ia e fa to ho ko lo pe ia pe na to fa de le ia pe to fa ki o sia ka i to ai to fa ki ko ne mo to fa ngo ke mo finga ke mo atet ki hanga ko ia ha ke mai fa la ka i tu mo pe ni to fa ki ai pe ko tu e lava big te verify nga yo ngo lahi o ngā ui ate e ai. E koe hange pe mea koe ni ke tau wakai ke mea kai. Koe taimini koe hake me koe e whakalaka mo tunga koe ai civilize e taimini. O ku whaingofu ange pe KFC. Ha tau te o ki apio whai mea kai. Whaingofu a pe ngai whare kai koe hatu pe o tongi o mai. Kau tau ilo peho no lele, kau tau ilo peho no koki. Ka kou whamalo te toko lahi ki no te whamatala i mai. O te māmange e ai. Malo abita ngāua. Malo abita e kau mai pa. Kau hoa te hoke e programa te hoki ko no whamanatua ko ia. E tō ki whakako programa a pongpong pepe ke ato na iku hokai ai tau taina ai media ai mamani. Pea moe kau mai ai ko ki ai taimini. Ai ngai hoha a kau tau se ko ki ai kako seru ki heni tō wani. Ke malon le? Mare. Mare da rama. Fio. E koi pere e ro. Ka po ka mai hoa tāne koe mai ai. Ba mai ai gare. Ki whiu taret me wainga tātā. Koe po ka ma koe nā ia koe whakatau mua ia ke whakakato pe koe whakawhālai whakatau pū. Ngahi mea koe o whaikei ai whakaamu. Ange koa ngai whakatotoro whakapisinisi. E rawa sio kia ki whai ake te whakafōkua whakapisinisi. Bra whai nga mea uke roto kia. Au koe hame ia ke te copyright ko na kou ki ia koe ai kaureka i o lahi ta mai ki uosi whapalema na wako ai. Ia o ke tongi hanga te o kutoton peke lau he ta mai ki ke hanga ta mai ki o ilo e ngai ia kutongi au ke na ungai wharotoro mo nia. Ia na wanga pina tōre o wha upe e na umea. Ko nesu ka mo ia, ko mea ke wheka koe ke pehe o ke mōre hanga tanga maari o ngongo mo mea. E koe rau koe ka lau motua ia. Na tale ha te no siai mo te, mai te no siai te ni holoki ai maunga ue mo mea. E ha kompiuta nei manawasi tālo toa. Ha mena e hoko. Au pe kompiuta ia o ke lai te ngā ue ia. E kulahe kakai o ke mau ke nau ngā he kompiuta mo monitoa, mo ipea. O ke ka parapare mai ia. Koe ki programa e koe nā ia o koe ka parapare mai ia. Tau sio positive ta tō ki ai, ka tuange ke ngā te tamai ki e tsaike ia. Koe ia pia kune fihia e ta whakoe ai copyright. Ta pei e ia e ne fihia koe pahae mea a tau te ai mo mea. Ka kubonte whamatale ko mo mai ko se ino pia ka whea koe. Ka so nau kopi mo mea. Ako tipo kam whakatu e fia e nai ka prote se ino ki ha te whatotolo ki ha mea i mamani. O ke te fu ilo ki ai sio ke programa ko na ka hanga whakakato mai kita ke te lawa o sio aki ke te ngai. Ko programa lele ia, ko programa o parapalepa. Malo. Malo bito e ka mai pa
Maria pito e wakai ka mo e fututu ko tau ta no me ko ne ta pa ko ni o filave I pe mo e tau dai la media pe mo e ai mana le mau ko ai ko ki te ton pe ke tau ilo ke kakai ilo nga pe ne ke tau sio ai he io no po tu ai pe ne ki make me a me au original ka ku ma wa pi to ya ke tau tu te ke ko nga ke la wa ta o pe ai ka e ma o ke ya ha ko ke ne a ko ke ilo he to ta ha ko to ai na tu ai ta mo ha me au original he ku tau si ilo pe ko ai ya ko ka me pa o pe ya ke ma ke he pe ya ka ko ta na ke tau jai to ton ke tau ke a ko ye nga ya ko anga ke ilo he to ta ko to ko ai ya ko hambe ke ta na ke me hambe o original ke tau sio kai e ma ke he pe o longa pe fa o pe e lo I pe tau sio ki ai e ka ma ko ya pe malom Malo au pito ko ki fa mapo opa tu pe mo toko ni me he tonga women ICT o ku whakahoko e ki ako o ku ia e mau ngahi ako whakahoko he mau ofisi I fasi saswe siriana I fasi puambaka ua o kia e mau ofisi e ko tonga women ICT o ku mau whakahoko ngahi ako ki he AI ko e ngahi ako ko ni atape ki hawhainga taha pe ku e kau ki ai ko hoto I loange ki ono ngawe aki e AI ko ngai fonga ki ngawe malu mohao aki AI I kai ko AI pe ka ko ngahi teknolosia ke he malu mohao ho o whamatala mo o ngahi information a koe I he media fa sosiale pe pe he foki ki he lele yang ho ngawe aki ho computer hange ko Excel me Word me ngahi teknolosia ko ke ko toa ko ia o fai ako ko ni me tonga women ICT ka pau pe ke fie kau ke ako ko ni pa ke kau mai ki ai o mau fai ako ko ni ki he longa I whanau I iki a oi pe ki he tō tupu o a oi pe ki he mātua me whanga kui a oi ako ko ni ki he grandmothers and grandfathers ke nau I loange ki he ngawe a ke malu mahau a ngai teknolosia fo o koe. Mako ia pe e he lina malo. Malo pito e seru ka waka pa ko lawe I pe foke o ku lahi ngahi whatongia tau te whito ki whatongia ko ia a pongpongi ko whamalo atu ko hiko o toko ni mai ko hiko e awha wapure anga ko ia o e media ka o gai ni whalawe hanga tonu mo e AI hange ko nung tau tala noa I pe lawe pe ki tali mo si ngahi whehui tau te whito ke mātou tai whanau ai aku nau tokanga whalawe I tau te whito ke ako ko ia whanau pe mo yanga ko nunga ake me anga o ko ni ka malo au pito ai kau mai ko ki he porokalama mai no pe kula he ngahi whatongia o ko kei whainga mali e pe foki ka koe tau whatano ko ke AI si aosi ko hiko ka veinga ko whakotu u ko ia ke whamaunga ke e toka ngā ko hiko e aho whawapure anga o e media o ku tō tonu ia I aho tōna ki koe o wikeni ka o ka matatu I he ahoni ahono tala noa e ka veinga ko e ni pau whamalo foki ki he PACMES ko e PACMES ko e umanga ua ia o e kautaha whamawhalalea ko ia le te o ma televisione Australia, ABC, ka koe tokoni mai e pureanga Australia ke media I ngai whanua ko ia o e Pasifiki ka o e whoke a tongani pa whamalo ki he tokotaha ko ia o ku nehanga whawhunga I pe ko e pūre ia o e PACMES ko I tongani ko taina kami e whenga e aki mo e kautaha whaingon ko ia tonga pe ke ngahi whale whamawhalalea ko ngahi newspaper ngai media ke ko hi ka lawa ke whakahoka e polokalama ko e ahoni. Ka koe ka veinga whamamanai ko whotu u e se ao se mau inga ki to e whama ala ala pe. Koe umaho inga bitu ke ai wakai koe pa hai koe whakama koe ka veinga koe ki he tau ni. O no hanga tuku mai e uwhamatala koe o ke uwawe ai hapu mai koe ia ai artificial information. Ai ka vanga koe tau so koe ki ai Io no wakai koe pe pe woki hange koe ka venga koe tau ngawe koe ki tau ni ko no report mai ai mamani fo o topa nai pe koe ha no whare hanga tono koe New Brave World
Koe hano e sia koe ia e ilo fo au koe ni. Ai tau naina ai media, pea moe media i ai pe. Ako si ore koe kai koe ko matala ko tuku mai i u ko mana tua koe u tau kau ko. Tua mi tongan i maman ko toa. O be fu wawe au pito o e ngā oe aki mo tupu ai ta mene hanga li liwa e whai ngongo li liwa media li liwa tau taina ai media e fu ko ngā lahi au pito. He mneo koe tau mua koe ia o i tau taina bebe ke media ke na ngā o maho inga au pito ka koe ue sia koe ni ai ono tāna ke ngai whamatara ne hanga o ngā auhi pe au sika patu whake atu. Unanga o mai rewa ai whanga maari fo ou ko ilo fo ou pe te au mai mangai pore o urahe au pito. Ai ko e ka venga mau i ngai whai kona fotu u. E te whita pe foki e se haus mameli lau me anga ko e tau whai whatongi a. Te tau wakai ke AI ko hu mai AI ko ha me aia ke ne wesia e whai whatongi a me tau ataina e tau ta whai o ngongo me ngai ka tatu whake o ngongo mo whamatala. Pe u tau wakai ke AI ko me aia e tokoni ke tau ngau e ko iau whai. Hangai pēa ko ngai mea ngau e ko tau pē ko e kohirina tau whakau foki. Ko e hu mai ko ia ai mea ngau e kompiuta panehangi na tau te teki e. Na tau anga pe he tā ko he ngai futai pē mo mea ko toa ko ia. Pea hu mai e kompiuta mo ngai mea pa tau pē oia oe. Hangai ko hau e tala noia e hau e kompiuta e ken hangai a whai e ngau e ko ni ko e ai kau ngau he ofisi ko e kau ai pē mok tau toka whai ngongo. Pa ha ole ba ko computer to to la hange pe a fi ma o ko e ka nga we hange pe ko mi ka na fa matala ke a selu ka ba ka ne nai ko ke lava he nga mi nga o pe he ni o ke a no la mari o na ia pe ko ha ne fa ka hange ko mi ko ta i lo ke pa pe ko nga va ma ko ka kai ke na nga to ai to nga ko ia o i fa hinga o i tangata pe ta fa feta e fo ko i ko e kato pau ko ia e o tō mafi o tau la venga manua ai. Pe hao pia ki he taima tau whakaukau e hao e ai ia pa ten hangi au whakatosi e te kau ngā ue. Katoa ngai mea pe he. E makatunga pia ko e hai tau ngā ue ko e whakahoko o ka pau te tau hanga angi whainga maali e ko ia. Malo e lele. Ki hoka te se te tātu kai me vainga tātā. Mu whatongai. Ka tau pus ke aru ai mitia ke na toa taina. Pata mu nganga e kona Amerika ku parapare mau hoko ai. O mainstream media ko Amerika CNN na MPS wa whatever ka utahango. O na fokia e kakai milionea. Pero mea o whaina e nauhanga na tō o whiri pe o ngongo koe ke. Au pehe ke brainwash ake kakai. Nā nau ilo ki mui o paraparema e whangi i mea koe ni. Kawa AI. O kai ngahi talk show hanga ko talk show a Joe Rogan. Kawa ngahi talk show i roa. O wini ai koe a Donald Trump ko he whiri. Kai ke te whalala e kakai ki ngahi mainstream media. Koe ni unahana tō o tara mai ku paraparema. Ka aso ana tau teke ai media ke no free express. Tau ku hala fui whakau fuko ia he o ouna e ngai kau taha ia he kau milionea. O whi pe whai boi kare te nau iai, te nau posti pina tō ke nau kau tamba. Ani tō hoko e Amerika u. Rotonga paraparema lahe Amerika mea kone e taimini. E ngā aue ngai media. Ai ku ilo he kakai ai moni me whangi mau anga o ngongo i iki. Kone kuna u tamai e nau tōruia ke tau sio ke paraparema whangi kau taha. Ka koe fui mea ia. O totonu ke tau whatata e tau mau anga ngongo me CNN mo BBC mo mea. Ka uia he ngahi mitia whatu tamak tahi mea koe lohi mo brainwash e kakai. Koe Al Jazeera mo ngahi whangi kau taha ngongo i iki. Una o mai na to ai moni. Ai mea konu hoko e Afrika, o ngauta Afrika, koe tau. O maria whapokama koni whamai tua pōwhaka mo e. Ka ku kai ki usai i au ia hono
Ili o ngaton ma ko ngai ngo me ngai mainstream media ko Amerika mo Britania ko tama ka bito ya. E ko ngo hala ya. Ya ko ilo e ka kai ko me ko seek alternative ai ka kai time nge na ngai manga information ni ko ilo ye everybody in the world. O loi blah no loi aki na ko. Aba ko po bo te tau nga we malo. Malo rồi cao mấy. Cao đại nó mới không cái qua đây coi hậu coi. Cao đại này là mình đi ba. Ông mày biết mà cao đại nó là trong ai qua thì cũng phải cao con số đó này cao đại này phải ham plus rồi em phải cao cao. Cái ý lo đó bé. Hiện ai đó nhiều chỗ của mày. Cái cô ta nó mới phải cái ta có nhiều cái này bộ mai mới mẹ cô này mà hội người ai thì tao pha mau bộ cái tao bé mà hội người cái mau cái cô học phần ngồi tiêu bé cô nào mà thấy television này bé cô hay mẹ cô nào lau hay newspaper cái nào mà học phần mà ta là phải là ngay bé cô hay tụ ngồi cô ya vậy tao ta hay tao lấy ni telephone mà lo lele mà lo thằng quê tao phải tao lại phải tao phu của tao phải phải tại tên mẹ của tôi rồi học biết gọi cái tao mù vi rồi hồi mau ingat ta hàng nghe của tao mù mau ingat mù ôm hệ con tao phải phải tại bên của tao ở kia anh ấy cái ngày tao mù mau ingat ôm cái mù lao đẹp để bảo ta là nó kia cái tôi ai học phố ngày có po lele là về ngày tao mua mù ôm hệ hơn đi có cái ta buat cái phone noa mỗi tao phá nào cái tôi ai học tôi ta là tôi học uhinga để có cái có lele mù ôm đi cái ta buat cái phone ngày phone noa một phone noa của nhiều tao vậy tao lao cái ta buat anh ấy phải tu của tôi bé một ôm thì áo của cái mang po vật bé kia cái lì lại một ôm chắc một ôm gì một ôm gì ông phải là cái một tôn một ngày ta mua bảo in ở áo của ni ông phải cái ta phải kinh là một tôn gì mà lo biết bỏ đấy mà lo biết ai cao mai cái tàu tala noa i hoani pe mai tanak mau mo ngai whakau mai no me ai ho mo mau nga i ka ve ngai au ni ta tau pe mo ai mau nga i ai ka ko mai no foki me ho mo to kanga mai he o ko matak mau i ngai hanga tau no fitonga ni mo tau ngai family malo lele malo ka wa tu pe tala noa ke me fo ko ni ta ko no ho pe whakakau lina que tôi mới có cái phần và về bằng cổ tùy về quay về ngày cổ đấy quay cái tàu la vào một siêu kia ý cái gì nên la vào to mà huy nó có những ngao phần cái technical đấy thì mới AI này to con ni mình ai biết cái đó cái đấy mà những cái phần cao phổ mình ai biết cái đó phần cao anh tôi tôi nó cái tôi sao về mà teknologia foge ne fai te kau ko ia. Leo me toko ni mai ko nga te lava whakamoni. Ko ni ko nu nau ngau he teknikare. O mai fo i whakakau me AI. Kai ke lava ia ko tu ia fai na ka la ia pa to. E lava pe ia he nga me ka mana ti ka ma fu me ke fa kai ke lava ia fa. E ku tu to ni mai AI nga fai ngo fu ata. Kwa ngā ke maha loa poti ia ke hau ia whau fui mea ko ia. E tau tangata ko ni. Ko mea pe hoko ia i ko te loloto anga i ilo ia. Te mono o mai ko ngā whaingo fua ke no tari ai whehui mo ngā i mea pe. Ka ko taimi ko e whakahoko e ngā ue o hange ko tau whi mau ko ke sino ai fui ngā ue. Ko tui e whaingata. Ke heia mono fa uma fulo apotia ke tutu ni mai pe komi pe ke ai ta fa hua te kai ta de hanga ya kosi nga himbe ku kosi ka ni hanga fa ma o nga himbe ku fa ma o e teknologi e nga o ko ni ke teknikare ta ke fa fo fa pito ai hu mai ai e fa ka i lo
Ka kumana tu so ko tau whenga ke whakasino, a e tau ngā ue ki tau malawa o whakamoni i me iai o ku hoko ngai meko. He ko o mai e ngai whotutu ia ku maarunga. Ka ko whakahoko koe ke ne lava whau koe ki hafo i misi. Ko mea ia ku whaingataa. E kau mai a e te hao e ai a pehe mai ke ai o pehe i mo pehe. Tau whamalo pe kono o mai ke tokoni ke kau whanau a koe ngai kumi e ngai malai ke. Ka te tau nofo peo whakakau ke e lava he ai o whau ha mea rere te koe tuku mai pe ke wahinga tangata ke nau toa se kumi pe a ngahi mea ke whakaau ake nau a ngahi ke hoko sino ai koe a pe rina ki whakakau pa kou whamaloa pite mawhainga mari. Malo apito e tokoni mai ke tau kaweinga koe ni koe kaweinga whakalo ko fua pēn ma tau tolu i he ahoni tau ataina ai o ngongo whamanatua whamamanahi e tau kotoa pē tō tonu e a tolu koe a me o tau kotoa pe koe tau uni o koko i he tokonaki koe o wikeni ka koe ahoni o ko kamata tau i peono tuku atengai proklama koe ni ko hui koe whengai aki mo e PECMES ko e umanga uea o e Pureanga Australia ke ne tokoni mai ke media e ngai whanoko ia e Pasifiki. Ka ku mau inga whuka e se asu mo mili lau e hange ko ngai whatala noa koe mei tua ai alu ke wisia e AI hange ko ngai maunga tala mei tō Pureanga. Mahalo koe mea mau inga ai koe halewa ai mea koe te tau haina tolo whahau ko he kei mau inga peke tau mau ai ngai hongongo mei tō Pureanga pa koe ngai whou ngai a koe tau mau mai ko tau alu ke ngai kau tahangi ko ABC, ko BBC, ko CNN a moi hafua. Aia te tau ki i hiki hake tō e tau whaifatongia. Ko e anga ni lau koe ai CNN a o pehe. Ka i he BBC o pehe. Ko e television e ABC a o pehe. Ko e Fox o pehe ia, Fox News. Aia hange e tō ki laheng ho ngā wese au se, ko ngā luo pehe. E tu lewa dai mo o famo dai mi le o hanga te review ki dai ni sama mani ki tu ko te foi o ko ko foto nge ki review foto nge ki tu ko ta mo ka mau nga fok pe mo ne foi o ngo ko na ha ka ha ka ta ya ko ta mai e BBC ya o ko ke ana foi o ngo foi bien ta ta pe ke le fa mata la ke fa mata la CNN na e foi bien ta ta pe e ko ngai pole ko ku o to ka me ko ke ta ka venga ko he ta que estaba ni todo no de todo a mai tal porque no fue due a ko forma mala ko ni ta to no ko si pe ko no ka to ngai ko ki forma na tu be ai ume ko e forma ta information ko ko hiki leva honga lope sa se ho atolu nga fo ko foi soske ke tolu ko ka uri e to fu lo fo o te to kan ke te ta fai ta ki fenga pa ko le ki ai ho ta ko le to ho ta Koe mea ngōku mahu inga e koe ngā koe tau whaiwhatongi au whai siau si mo meri e lau e. Koe anga pe foki ele ti o ka pau o ki a kau whanongo. Pau hangai pe a koe tau whakatau ka tau ki koloa. Koe mea e hau e tō tahai a. O koe ia kau koe whaki aha mea pehe. Te tau whainga ki tō hiki ake. E tau whainga ki tau ngahi mea koe ngahi ai ni e toi hao mani, o koe ai ha mea pehe hena ka koe ke, te tau toi whainga, ai a koe anga whoka koe tuli kaki ko whai e ngai whatongi a he, pia moe anga koe ni koe, hange koe ni koe, ko koe whoku, te asa mo meri e lau, o ku mo sa e pe moa whoki, whalele koe le ti o mo mea, ka koe ngahi mea koe whakaukau ko mai he kakai he aho ni ko ngai feedback le le ia, o ku matak toko ni au pitoi ke tau palani ko whao, ko hange paka ka venga ko tuku mai, ho mai AI, ko hai anga ho wakai kei. O ko hu mai mo hele pelu. Te ko hu mai au ne hange tala mai. Ko mea ngau e ni ke ngau e aki. Ka ko mea ko toa pe ko pau ke te ke ngau e tokanga. Te le o mea ngai mea ko toa. Ka ko whee mea ko te ke ngā whiri. Te ke tui ki ei pe te ke toi alu ki heo. Whakakato e ka ko mea ko usai ko tonga ni ia. Ko ki whanua sisi e nia. Pa ko ngahi o ngongo me mi ta tau he aho ko toa pe. Mo e maunga tala. Pa ko nai hau ke ngai potunga ko e pure anga. O ko tau whengai aki pe manau tolo, ko tau whakatala noa pe ka nau tolo. Hoik minister, ko ki nau tolo he whalea lea, kau whawhanga whalea lea, ko ki nau tolo kau CEO, ko ngai ngau e he ngai pot ngau e. Mahino pe ngai meni ia, o koe ki fulawa, ke mau mawha matala, pa o koe ki tau toi hanga tau tolea, o
o fehu ia, koe me anga mahini pe ia. Ka ko pehe o tau monu ia i he tau i tongani, wanga i tau nofo, i ngai kolo, i ngai feitu, ua oi pe ki tuku i motu, o kwange o ke mālohi. Ai ngahi afo ko ia kune hanga, o puke puke ko ki tau tolu mo tau whengai aki, fe whakapapa aki, fe toka ai aki. Pe hoko pe ai whahinga iwi maho inga ko ia, ke ange kune hanga puke ki tau tolu ma ngai whatongia, i e nofa i tau whakaukau. Ko tau whai whatongia ko ni, ko tau whai whatongia pe ka tau tolu. O wai ka kai o tau whai whatongia ki ai. Pai tokoni nao ngai whakaukau ki ono whakafuo, ono whakatūtu, pe mo ngai palani ko e. Ko hai ele lei ki ai, ko tau tolu ko tau pe. Kai ke tau wakai po ki heri, tau sume tau whaamu ia. Kai hange koe ke nau tuku mai kau whakako pe koe a u ki whi ia ai whaamu koe taimini. Ke au eri an kina. Ai huma ai ka whai anu whaturewa taimini ngai tutu uni ki toanga e aki. Koe ki tau hi pe, ai lelei ko kune hanga o mai. Pe kai ke ngata whuke ai, hangi koe ko tau tolu kau whai whatongia ko ni koe i he mala e koe whai o ngō. Ke tau ke ihanga o whakahoko tau ngai ngā we, pe ke tokonia mo ki nau tolu, ai ni ihi fo o mai ki he mala e koe ni, tau tau te vito ka te nau tolu toko osmai me he ako. Ai ko tau whahoko koe ngai whatongia pe he, pa te hanga i pio whakapapau i, ai tolonga o ngai whatongia o whahoko, pe ke tolonga i pio ma ngai lelei koe, e hao pe ngai mea e whiriri waki pe he pe, koe osko e ai e toi ai ma mea e toi hao ai. Kai kehe o kulele pe he pe ia. Hange pe ko lele koe tau ataina koe o ngongo. Koe tau ataina o ngongo o kulele pe he pe. Ka olewa pe ko hange kualasi. Pe a kehe le vai. Kakapau e lele pe he pe ia pa whai pe mo i tau ngāwe i e fōu ngā tau ataina koe ia. Kai kehe tau wa o mai eni hange o kusio ko ngā ko ale tau taimi. Ke tau ki whama o popange. Tu ke kapau taha whehu i mei tua. I e wataha wahi waono me walwalu wataha wahi waono me fitfit no a walu ni mawanoa. Kai ke o koe konga e mau kau pēnolo o kuna i ngai whaitu ke peo whai whatongia me iai. E Marian Kupu ka pau teu ki i toko at ki hena. Nā loa apito Katarina pe a whapo ofa apito ngahi tālanga koe e aho. Mga tuunga pe ia i he tau whainga ke lelei, whakaluku fua, mo ilo lahi ange ke mea ngā ue ko eni ko e AI, ka e whakapatonu mai ia ki e ngā ue whakawhai o ngongo. Ki he anga ko ia wakai ato e whine motuani. Nei ai whenga maali e tau kōsi o lele atu ai ke whakataha ai APU pe ko e Asia Pacific Union o kau mai ki ai ngai kau taha ke kehe ai mitia i Pasifiki, ka peto ke Oceania, o ke ngata ina e to e hau ai ki ngai kau taha na ulawa mai me wheitu o Amerika, ka peto ka Asia. Na e ke apito ngai polokalama ko e ni e Katarina South ka peto ka Merialau. Ka koe taha ngai polokalama na upakai ki ai tapaaki ko ni pe ko AI ano whakaiki ki i mai e ni ihi ko kau matao tau e marae ko e ni. Ki kutangutu ko ia whanongo mo wakai atu ko ia ki he ngahi teknolosia me ngahi ngāwe lelei o ma au pito pe a pefo ki pe ato e Praunoponi a mea ngāwe ko e ni. Nau whei ngāwia ke uhange ange o whakamari i mai ia mo tu unga koe o kuiai atongani ka pefo ke Pasifiki. Pea nau osi ko ia polokalama ko ia whikau aki koe me AI. Nau whama opo aki lewa eni o pehe o fuwawe ia ki tongani. Aia o kulele ia mea ngāwe ia o ke aipe no lele o hange pe ko ia nau lawe ki ai ki mua ka pefo ka selu mo talita mo ni ikuna nau kau mai ki ai. Ka koe ki au whawhoi tuitui nau pehe i anga koe wakai o fuwawe ia ke tau walasi ai mea ngāwe ko ni i e tainimi. O ksai pe ke tau whakaaunga i ka tau whakaaunga i māmarie. Ma tuunga pe ia he te ki ai ke tau mateuteu tau tori tongani ka pepo ke Pasifiki ke tau mateuteu ke ngai nunua kovi ko ia e o mai he mea ngāwe ko e ni. He koe ki i me asisi pe ni au tau lava whakaaunga i mo iro ke ai tainimi. I polokalama koe ni koe nau i ai e Katalina mo se aosi pe toka meria lau.
na tau ko le fa palang ke it was too advanced ki tongani mo tu unga ko o tau iai tu unga faka interneti tu unga faka ngā ue ka te fuke tu unga faka lao ki hono malu i ho tau kakai ke tafa aki ko engi aia ko anga ko e ku fakai o ku te mau ia ke mate te rahia tongania ka pau o ku tau pe au pe moe online bullying pe ko cyber bullying i he Facebook ka pe moe TikTok i he tainini pe wanoa ka pau e toe whakalaka atu e tau whakaaunga i a teknolosia ki he AI te tau wheau tatoria mo ha kupalo palema whakasosiale lahi au pito. I kai ngā tapepa sosiale ko tau sio eni ki he a palo palema whaka ekonomika e te whaingofua nge ai money laundry ko scam me u tafa aki ko ia. Aia e anga ko ia e ku wakai i hono whaka iki mai ko eni e polo kalama ai ngahi mea ko malava ko eni ke whakahoko e ko ngahi ngāwe ko malava whakahoko he AI i mamani fu uwave au pito ia kia tau tolu ko i tongani ko ia pe Katalina Malo. E o malo o pito Marian kopu pe au ko hapi he whamatala ko nia nge koe o kumau me ngahi whakataha anga whapapure anga kai natula ko ni koe e to whake o ngongo mo whamatala koe ngahi mea mo one au pito ia lahi ngai taimi koe ki tau tuk mati te wai ki he ngahi pole mahu inga o mo ui tau tau te whita ke ngahi mea ngau e who koe au kau ai te tau whakapau pisi au sa mo meri e lau e hangai foki ko e taim kuna hu mai interneti mo media fa sosiale ne te ke maua tongani. Lele me ape a hoko mo ngahi whaihia alo mo mea ko ni koe i he whelau aki mo e ha tau aktuku hifo i media fa sosiale pa to ngawe lewa tongani ke ai o whamao popo ai ni ngahi lao mo ngahi mea toke ha uia ko mua mai mea koe. Aia koe ngahi mea pehe hangene whamatarika selu kau waka ai maho inga ke ha whahinga lao ke alwe ko liliu e teknolosia ko liliu pe time ko ta pe ka anga fefe malava fefe e tonga ke ki tuli fua ke ki i one step ahead yang e ha taimi ko tau whanongo pe ko ki e ko hoko mai ngai mea koe kai ke ko tau whamao popo e ni to ke ka pawa ta haya na ya ne fehu i pena ke whenga mai lai ni kana ki ha whainga mali e i he valvalu a taha wa hiwa no mai fit no aval ni mawanoa pehe ke wataha wahi wao no kana tau kauwhataha mo tali takefu ane na yange ko skele tali a kautaha miti a koia atonga pe ko e met ke whamao popo whaos mai pe e tali tae ko ngā koe tau whamao popo eni mahino pe na mo kau mai neongo mo whahoka ngai whatongi e tau te whito ke toka kina koia ngā ue koe a pongpongi kai kau mai pe i he tau whamao popo koe ni pe mo e polo kalama whilafo aki o e ahoni. Malo pito Katalina te mawhainga malie ku whaka mapana o pito whanonga ki ngai whatala noa pe mo leo e kakai ku whaka watu ki he whilafo aki koe ahoni mahino pe o ku K4O a AI ka o ku lahi pe a ilo ki ai pe hangi ko whatau ke a se rup te whi mao pe ke oa te tau hangi o tuku ta wha aki. He ke tau lawa tato ta ofe pakalakalaka, ko e ai ni ko o si mahino e kui mamani ngau e ake ngai whanua lahi pia ko ha mahino mai hono ngahi wesia, ka rohi o ke mao ke whakatau ke, mo a koi ho tau kakai ki ai, ke tau hanga lewa o ai ahi e ai, ke ilo hono ngahi lelei, mono ngahi amele, ka kona whakatoa o me ka venga e ta uni, ke whamaonga ke talanoa, ko uhi ke tau to ilo lahi ani ki ai, ka ke tau ngau e ati whapoto whamalau pito te mawhenga malie, mo whakawheta i pe ki he ICT Expo a pongpongi, ka mo po kalama makehe ko ia ai MET, ai ko pe nolo ke whailonga ia ki ai alpha mamana he tau taina ko ia ai vitia. Malo au pito. Malo pito talita. Pea pe whakatek mo tole kau whaiangongo me ngahi wheitu keke, ma ngahi ngawe anga koe ak mo iai. Pe kona moni whakia e siaus mo meri lau, neongok tau i ngahi kau taha kekehe. Ngai kau taha tu whakiongongo mo whamatala kekehe i tongani. Ka koe na tula o tau ngā ue o ko tatau pe. Pea neongo i tau kekehe mo e ngai mea kekehe o tau osi ilo pe tau tolu ia ngai whaifatongia ka o ku tau taha pe i he met, ko kau taha whaiongongo ia
o tau whamalo ki ai, ma ngai whotu tu ngau e koe au tau hanga whakahoko, malo koe mea mau inga tahai. Nea ngō ke peo tau ngai whatongi a, ka i he malo koe au e Pac-Mes, pa moi met o tau taha pe ai, mo e tala monu ki ngai whatongi a ko a pongpongi, ko haa o to e mea te tānak wha os me se aus. Matau ki tau maua, tau atai na media. Lelei pe mo mana tua. E o koe e ngai kau taha ngonga, tēnā tuk whahau ke nā tolu e nā o whelā whaki mahalo ha taime a pongpongi, pia pe ki aho ko tō tonu ai ai aho tolu koe a me, koe aho tōna ki. Ka ko ate e whamalo lo to honga au pito te mo tolu kotoa nei kau mai e polo kalama. Toko ne au pito mo ngai mea koe na mo tuku mai, toko ni mo ngai whehu i, pia koe mo ngai whotu whakau kau fo o wia na mo hanga o mai, koe o kumau pe e mau hanga o tohi fo he toko ni au pito koe mau whai whatongia o ko whai. Ko anga ngai whatongia o mau whahoko at me whalen, po koe taimlahi, o koe pe mo mau tō no, ka koe mau inga ia koe ak mau tōlu, ke mau tulikaki pe ke mea koe e lelei ai, pa ke aha ngai mea o mo pehe o ku ika ke tau, o ku mau whamaloa to mo toko ni mai, pa ka kuaha ki lelei e ngai whatongia, o mau whamaloa to mo popo mai, ka koe eiki pe o kune toka ngai kina tau tolo no kotoa, po se au se utai mea o toi whita no ki ai. Koe toi ki whamanak pene taha ai mahu inga koe tau atai na koe ai mitia, kuna dolu o kuna tō tau tau whaengo. Tauni, koe uhi peke whawhi paki koe ia ngai pure ngai tau atai na mitia ko smati toko wanoa i tauni ata tape. Tau me tahi wahi wa taha au mai koe ia, me tahi wahi wa tolu o au mai ka auni koe toko taha whitunge au wono uaini. E ka whaengo koe uhi pe, koe i kai ke tau ataina ai mitia. Uhi ngai na he ngai whanua i mūri, eh? Nga peke mahino peke kakai, na pehe ni ihia. Ko aka ka whaengo tatau pe mna urea mai au kotoa ka whae, toko taha awhia koe. Ko uhi ngai te ongongo a siausi, he ngai whetu keke i mamani, ngai whetu e koe e tā wai, mo ngai whetu o ku whaeano tā palasia ka whae ngongo. Koe wilo mai koe ki tongani, Mako tau tole se asu tau tāpala sia e tau tole kau whanongo mo kakai e. Ka kono whakatoa mau whamalo lahi atu. Pea i he taim ta tau pe mau ki kore ai pe ho mo pou mai ngai whatongia koe ni o ko whakahoko. Whamalo ki e pure koe a Pac-Mes i tongani ko taina kami e noka. Mono whawhainga maria i koe a Pac-Mes ko hui ko nau tolo nau sponsor. Ngai polo kalama koe nung mau hanga whahoko atu. Kai whamalo ka meri e lau ta ki kina mai e tau polo kalama, mono toka ngai mai e tau laini telefoni ko se aslawa ka mihe. Kau maa seru kau waka nai ange ko lawat ki whatongi e taha. Kai o maafo ka Marian Kupu pia mo tarita kefu neongo ko e ngai whatongi e ke o whao ka koe penolo ia koe e ke ahoni. Kau ka taina tohi tua o whātu.